Саламатсыздар, урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкек шаарынын жогору жагындагы текстильщик дачасына турабыз. Бул жерде баягы эле жер участок көйгөйү мыйзамсыз сатылып жатат, жерлерибизди ала албай атабыз деген карапайым калктын кайрылуусунун негизинде келип отурабыз. Иликтейбиз, жиликтейбиз, кенен ачыктап бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Текстильщиктин башында тургандарыбыз деп атасыздар. Башында биз бул текстильщик конвольщиктик болчу. Конвольщикке карайт. Бизде список, биз госрегистрде спискада турган адамдар ложниковтан барып выписка ал дейт. Бул ложниковду, биринчи ложниковду айталчы. Ложников бул өзү самозванец. Ложников төрөгасыбы жана председатель? Председатель өзү ложников самозванец. Неге? Муну эч ким шайлаган эмес. Бул конвольныйдын дачасы болчу. Анан Ложников Шаврина деген биздин председатель каза болуп калды. Ошо председатель каза болгондон кийин бул жанагы 7 комиссиясы менен бир эле Кулов деген бар, калган баары орустар, 7 член комиссиясы менен булар бул конвольдун дачасын захват кылышты. Өздөрү барын өздөрү кылып алышты да. А бирок Ложниковго чейин бир да председатель Шаврина андан мурунку кириш бир да киши Ложниковго чейин через госрегистр дача саткан эмес. А эми бул бизди баарыңар келгиле, арендага берем, сатам деп бизден 25 кишиден 25 000 сом алган. Конвольныйдын биз өзүбүз конвольщик. Качан берип атасыңар 25 000 сом? 22 жылы. Ар бирибиздин квитанциябыз бар колубузда. Менде ушул 25 кишинин тең доверенность бар. Мен доверенный лицомун. Доверенность бар менде, ар бир кыздын квитанциясы бар. Ал бул квитанцияны дагы таанып атат. Вообще конвольный не признает, бул өзүнчө эле сатып атат жерди. Ушу 25-жылдын ичинде эле бир 100 дача сатып жүрдү буларчы. Кантип сатып атат эмне? Бул Ложниковдун өзүнүн 4 дачасы бар. 4-үнчү дачасын мен алып бергем. Ысыкөлдө Мамбеталиев деген иштеп кеткен мурда адресин таап, мен таап бергем да. Экөөнү көздөштүрүп, доверенностьты мен алып берткем. Анан Ложников мага постоянно чала берчү. Баланчанчы участок каякта жашайт деп. Ошо Ложников менен бул экөө азыр Ложников адрес берет экен. Мунарбек барып по адресу табат экен кишилерди. Ошентип сатып атат булар дачанычы. Мыйзамсызбы же мыйзамдуу сатып? Мыйзамсыз сатып атышат го. Билбейм анысын. Аны өкмөт өзү укугузун, өзү тестер. Биздин арманыбыз эмне? Биздики конвольныйда 45 жыл иштеп, госрегистрден спискасында барбыз. Ушу кишилер ала албай жүрөт. Дача, ушу кишилер. Ушу 25, канча киши, көп киши да ал. Бир 100 киши бар го, ал списокто бар, өздөрү ала албай жүрөт. Бир госрегистр айтат, Ложниковдон выписка алып келгиле дейт. Ложников бербейт выписканы. Азыр бир кыз келет. Эмнеге бербейт? Ошону айтсам, же качып кетет. Мен бул Ложниковду кулатып 8-де иштейт. Мен аякты контордун баарын билем. Мен конторго барам да. Бул Ложников качып кетет. Анан ошол жерде орус кыздар, секретарь кыздар, берде жашынып атат, берде жашынып атат деп айтып берчү мага. Бул деген бир квитанцияны бир күн жасат. Биз 25 квитанция алганча 25 күн ошо Кулатовада жүрдүк. Бир 10 күн могу жерде жүрдүк. Акчаны төлөп коюппу? Акчаны төлөп атканда квитанцияны бир күндө бир дараң жасат. Билбейм эмне болгон кыбыр кишкен. Анан ал квитанция акчанын баарын унутту ал. Ал баарын унутуп эле азыр конвольный деген жок. Бул менин дачам. Мен сатам деп азыр өзү сатып атат. Бизде вообще ал 25 киши квитанция менен биз сотко да бергенбиз. Сотта бир кызык да. Ошо Ложниковдон барып кайра справка алып дейт. Бул самозванец болсо, конвольныйдын жерин тартып алып,
биздин сабатсыздыгыбыздан пайдаланып конвойнун жерин тартып алып, анан кайра өзүбүзгө ушундан справка сурайбызбы биз? Ошо биз конвойный соконойдо иштеп жүргөнүбүздө 1988 жылы 87-88 болуп калат да ошондо. Ушул профсоюз тарабынан ушул дачный участок деп ушул жерден жер бөлүнгөн. Жер бөлүнгөндө дачный участокко профсоюздун эмеси Карпенко деген аял келип туруп баарыбызга жер дачный участок сунуштаган. Ошол сунушталган участокты биз 88 жылы алганбыз. 88 жылы жеребьевка болуп туруп столовойдо, конвойный конунун столовойуна баарыбызды чогултуп ошол жерден жеребьевка алып, жеребьевкада мен 166 участокты сууруп чыккам. Ошол 166 участокты иштетип жүрүп, Биякта иштеп жүрдүңүз. Участок менин участогум кичине кыйшык жер болчу. Участогумду түп-түз кылып, үй сала турган кылып даярдап койгом. Анан даярдап коюп тургандан кийин ал убакта жылына садоводствого член садоводство болгондон кийин взнос төлөчүбүз. Суммасын билбейт экенмин, унутуп калдым. Ошол сумманы төлөш үчүн мен 2-3 жылдыкын кошуп туруп, Шабирина деген председателибиз бар болчу, ошого алып барсам мен убактым жок болуп атат. Эмеңди, книжкаңды акчасы менен калтырып кой дегенден ага ишенип, ал убакта коммунистический партия күчтүү иштеп турган ушкал бир кишинин сөзү эки болчу эмес, ишенип таштап кеткем. Таштап кетип, анан 97-жылы барсам ал киши кетип калыптыр. Анын ордуна Токарев деген председатель садоводство болуп, Токарев иштеп калды. Токарев иштеп жүргөндө мен Токаревке жардам берип туруп, могу жерде насосный станция бар. Токарев экөөбүз ошо насосный станцияны жүргүзгөнбүз. Ал киши азыр көзү тирүү билбейм. Ошондон кийин анан кийин келип туруп 98-жылы менден сурабай туруп 166 участокты муну кароолчу бала өз оозунан уктум. Мен ал байкабай туруп айтып алды да, ал 166 участокту мен иниме эч эле сатып ийгем деди. Иним башка кишиге саткан экен. Иним башка кишиге сатып ийиптир, анын атын айткан жок, бирок ошол саткан кишинин өз оозунан уктум. Мына Байсалов деген киши күбө, жанымда турган. Ал участокку бара болбой эле кой, мен сатып ийгем деди. Охранник айтып отур. Охранник. Азыркы эле Мунарбек деген. Ал киши мен ошол учурда убагында жастырып алганга телефонго жетише албай калдым. Мына Байсалов Касен деген угуп турган жанында. Анан кийин ал кимге сатыптыр десем, ал Жээнбековдун туугандары болот экен. Жээнбеков президент болуп турбады, ошолор алыптыр. Ошолорго сатып ийген деди. Менин эмем 5-6 кишиге өтүп кеткендин бирден бир себеби могу жерде сарайга жакын болчу. Бул бир, экинчиси жерди түздөп үй салганга даярдап койгом. ошон менен жүрөсүз ала албай. Ошону менен жүрөм. Менин госрегистрга барсам, вообще аерде бир тиешеси жок кишидей болуп калдым да. Жана Шабирина деген председатель садоводствонун эмеси бүт ал киши каза болуп каткандан кийин могу жердеги жана Ложников деп айтып атпайбы? Ошого Ложниковго чейин, Ложников жакында эле болду. Аны Ложниковду андай тигиндей мындай деп мен карайлай албайм. Бирок ага чейин фамилиясын унутуп калдым. Бир киши ошо участоктарды, менин участогумду саткан киши кармалып махинация боюнча. Ал 7 жылга кечилип кеткенден кийин Россияга качып кетип ошол жактан каза болуп калды. Андан кийинкисин билбейм. Ошондон бери мен дачамдын башын чече албай жүрөм. Биздин көйгөй мынакей бул дачный участок менин апамдыкы. Ушул комбинатта канча жылдан бери 30 жылдан ашык иштеген менин апам ушул жерде. Азыр болсо үйдө инсульт болуп азыр жатат ушу. Ушул дачаны ушул апамды кичин апам айтканда ушул дача келип кийинчерээк келип ушул эс алгандай болоюн, неберелер менен келип турайын деп ушундай болуп, анан кийин 90-жылдары развал болуп кетип,
болгон. Кийинчерээк анан өздөрү звонить этип дача участокко келбейсиңерби эмне болуп атат деп келсек 40 000 сом төлөгүлө, момундай суу киргизип атабыз, тиги киргизип атабыз дегенден төлөгөнбүз, баарын төлөп, анан кийин коем закондош документтерин алып алалы десек, председатель 4 айдан бери мына мен баарын төлөп чыктым. И светке дагы, сууга деди, участоктон өзүнө төлө деди, баарына төлөп чыксам, выписка бергиле десем, бербей жүрөт Павлович. Владимир Павлович, э? Владимир Павлович. 4 ай болду, я за ним вот так бегаю. Канчанчы участок сиздики? Биздики 569. 569. Да. Муртадан бар апаңызга. Да, мурунтан эле. Ошону 4 айдан бери выписка алып атасыз. 4 ай Эмне деп болду. атат? Эмнеге бербей атат? Себеби эмне? Ну, давайте завтра приходите, дейт. Я сейчас не могу, дейт. Ну, хорошо, ладно. Может, всякое бывает, деп. Мен дагы унчукпайм. Анан кайра дагы айтат, уже түшүнбөй калдык уже бул кишигечи. Если он председатель, он биздин көйгөйлөрүбүздү чечиш керек да, туура. Анан кийин биз анын артынан жүрөбүз. Кайсы жерде өзүм мен звонить этем. Эмне болду, ушу закондоштуруп алалычы ушуну. Охранникке звонить этсем, ой, билбейм, председатель чечет да аны деп айтат. Аны уже канча болду, уже күтүп атат, 4 ай болду. Өзүнө звонить этсек албайт, трубканы албайт. Бияктарда мына бул эжелерден сурайм, бизди дагы ушинтип кылып атат дейт. Албайт, эч нерсе. Вообще председатель деп, он должен наши проблема, биздин көйгөйлөрдү чечип бериши керек. Ал бизге звонить этиш керек. Эмне болдуңар, төлөгөн турбайсыңарбы? Келбейсиңер деп. Ушундай председатель ушинтип иштейт да. А ким председательди ким шайлаган, эч ким билбейт. Ошол эл катары мен да 1988-жылы дачный участок алгам. Ушул жерден Ушу ал кезде текстильщик эмес, коммунальщик деп аталчу. Андан кийинчерээк текстильщик деп аталды. Бул жерге келип, кадимкидей эл катары деген садоводческий взнос төлөп, книжкам деле бар болчу. Боулду жактан насостон суу алып, суу сугарып, өсүмдүк тигип, бирок насос иштебей калган учурда өсүмдүгүбүздүн баары тең күйүп эметип калчу, өлүп калчу. Эми менин участогум бар, спискада да бармын мен. 257 участок. Мен Ложниковдон председательден выписка алгам, жанымда выпискам деле жанымда. Өзүм коммуна 78-жылдан баштап 2008-жылга дейин иштедим. Эмгегим сиңди коммунага жаштык ошчодон өттү дегендей. Эми ошол 257 участогумду ала албай жүрөм. Эмнеге выпискаңыз бар экен? Эмнеге Выписка алам, билбейм мен, эмне түшүнбөйм. Госрегистрге бардыңыз. Госрегистрге бардым. Сотко бер дейт. Сотко барып барайын десем, сот деген баланча жерге 2000 сом бересиң, түкүнчө жерге 2000 сом бересиң, башка 10 000 сомдой кетет деп коюшту. Эмне себеп болуп атат? Сиз башка катталып кетиптирби участок? Жок, мен өзүм деле, бирок мен ошону ала албай атам да, иштете албай атам. Бир эмес. Участогуңуз билесизби кайер жерде? Билем, 8-чи участок. Ошол билем. 258-чи. 57-чи участок. Турат. Турат, эчтеке жок, бош. Мына бу Айнагүл, ал эме менин кошунам, мунун үйүнүн ордунда үй турат, участогдун ордунда. Башка үйбү? Башка үй салынып калыптыр. Эми өзү деле айтат эми. Менин айтар себебим просто ошол участогумду өзүм эметип, кадимкидей эгерде эмеде турган болсо, взносторун төлөп, ишылып, мага өзүмө эметип берсе. Мен деген госрегистрге баргам, кантка барсам, ажы деле спискада бар экенмин, сотко берет. Сотко берейин десем, акча экен, 10 000 сомго кетет экен. Баланчага 2 000 бересиң, түкчөгө 2 000 бересиң. Консультация алдым да. Анан мен анчалык акчам жок, өзүм пенсионер болсом, анан билбейм ишылып мен ишылып. Мен ушу өзүмдүн участогумду алсам дегенде ниеттемин. Кеңсе. Сиздики эмне көйгөй? Мен 87-жылы комбинатта иштеп, азыр ошо печаты менен бар 253-чү Места 8-чи көчөдө да. Анан 3-4 жыл налогун төлөп, алма бак тиктим, азыр тиги жер жемишин баарын берип атат, чак элип. Анан ошентип 5-6 жыл төлөп кел, анан жолдошум каза болуп калып үй сала албай калдым да. Андан кийин эмеге келсем, биздин председатель башка кетип калып, анан ошо боюнча мен келбей да калдым да. Үйдө бала менен, иш менен.
ошентип анын алыс болуп калды. Анан ошентип жүрүп кайра келип эмесем башка баягы жерде үй салып жашап атыптыр. Сиздин участокада үй салынып калыптыр. 253 мына заңгыраган алмабактар шагы ийилип турат. Өзүбүз тиккен. Даже күрөк кетменибиздин баары калган. Просто фундаментке жолдошум каза болуп калып жетишпей калды. Андан кийин эмеге келдим. Госрегистрга келсем, башка фамилия жүрөт. Ал алып сатыптыр да мен ал жерди текшерсем эч кимге азыр эме жазылган эмес. Пустой турат госрегистрда. Анан бияка келсем, уже андай Госрегистрде сиз көрсөтүп турасыз. Биринчи ээси деп, ээси деп жок. Даже архивден карасам менин фамилиям жок, алып салыптыр. Орустардын фамилиясы турат. Сатып алганчы. Ошо анан мен 2021-жылы келсем, Ложников болуптур. Ал деген мен чече албайм, сенин эмеңди налог төлөгөн жоксуң, ошо боюнча деген сатылып кеткен деди. Эч ким иштеткен жок, биз иштетип атабыз деп койду. Ошентип койсо болот экен. Алма бак деп иштетип. Алма бактардын баары турат, айты шак ийилип турат. Меники мына кетмен күрөк алган жолдошум аз болгон, мен иштете албай калып калды. Ошондой десем, билбейм, сен алып кел, налог төлөгөн алып кел, документиң алып кел деп койду да ошо боюнча калды. Канча жолу 20-жылдан бери жүрөм, ала албай. Буламаттан сотко бердиңизби же каяка Сотко айрылды? бердик, мына коллектив болуп сотто жүрөбүз 2 жылдан бери эле. Соттошот астары. Соттошот Каякта? Сыгат районунда? Кантта, кантта мына чогуу эле баарыбыз жүрөбүз. Мына кошунамда үй эметип дагы бири бар, тигине Саатбек деген, анын жерине да үй салып алыптыр. Ошо ала албай жүрөбүз, үчөөбүз. Азыр печаты менен бар меники, ошо алган жерим. Правком берген. Келип жүргөнүз билесиз бар. Ооба. Тип канча жылда иштеттиңиз? 4-5 жыл иштеттим. 87 жылдан 93-кө чейин. Ошолорду айтсаңыз да булар эч эметпейт, абы. Жанагы саткан ээлеринен сурап көрүңүз, кимден алды, эмне болгон деп. Аларды вообще жолуктура албай койдум. Даже бул да айтпай койду телефонунда. Тиги ген планы бар экен, 11 гектар экен. Эме фактически 500 бирдемеки ишин списоги бар экен. Анан получается биякта эме да буларды предварительный 500 бирдеме список, а фактически 700 канча деп 700дөн ашык киши экен да. Выделенный 200 участок ар бери жүрөп ойноп, 200дөн көбүрөөк. Ошо кечинде келди. Мунарбектин кошунасы болом жанындагы. Анан келип, анан кечинде келип, акырын ал чычкан болду, мен мышык болдум. Аялы болуп, Астра аялы болуп келди, тынчтык баласы болуп, үчөө келип, ошо бирдеке кагаздарды көтөрүп чыгып кетти. Ошол анан мага личный сөз сүйлөгөн жок. Мен да сүйлөгөн жокмун, бирок көргөнүн айтып атам да. Пока ошо. Жанакы баласы эмесмин деген тынчтык жанында жүрөбү? Ооба, жанында жүрөт, баласы эмесмин деген. Жанында жүрөт ошол. Кошчалар бар бекен, сиздер эмне ала албай атасыздарбы? Салам алейкум. Эмне болгон, бияк эмне чечеңиз бар? Бул жакта участогам бар болчу. Анан Канчанчы участок? участок точно эмесин билбейм. Эмесинчи участогыбыз бар болчу. Ал менин атыма жазылган да, анан 8-көчөдө экен. Анан ошол СИЗОго чыкканда атама чала берип, мен СИЗОдон чыккандан участогумду алып берем деген да. Анан кийин ошо боюнча чалсак эме кылып телефон албай, жасалма документтерди берип качып жүрөт да. Ушул күнгө чейин уже 22-жылы өткөзүп берген. Ошондон бери качып жүрөт. Сиз өткөрүп бериңиз беле? Ооба, мен эмеден кантан барып кадастрдан өткөзүп берген. Саттыңыз беле, эмне кылган? Жок, саткан эмес, ондой эле өткөзүп берген бирөөгө. Жалдырап, ыйлап, такыр тынчын алып, булардын Эмнеге сиздикин өткөрүп алды? Эмне себеп, эмне түрткү болду? СИЗОдон чыгыш үчүн Акча керек деп саттыңыз беле? Жок, саткан эмес, бирөөгө карыздарына бергенбиз. Карыз келген бирөөгөчү. Анан түрмөдөн чыккандан участогуңарды кайра алып берем деген да алчы. Анан ошо Ким айткан? Мунарбек өзү айткан. Анан ошо ойдон качып жок. Күн түн чалы ыйлап, булардын тынчын алып, СИЗОдон жатып алып, анан мейли деп булар адамгерчилик кылып өткөзүп берген. Мунарбек байке өзү түрмөдө жатканда Түрмөдө жатып, силерге чалып аттан башка бирөө карызды өткөрүп берди да. анан күн түн чалы ыйлап өткөзүп алып, эми мынакей ошонун азабынан мунун энеси менен атасы кырылып, апасы деген чарчады. 4 жылдан бери ала албайт. 4 жыл үйүнө барса деген баласы менен аялы чыгып, жабылып, буларга асылып, келбе биздин эшикке, биздин эч кандай карызыбыз жок деп. Сиз Мунарбек байкени жакшы билет экенсиз. Мен Мунарбекти жакшы билем. Ошондо эмне айта аласыз? Мунарбектин мурдагы немеси боюнча мен ыйлап дагы мунун карыздарын бердире албай койдум. Ушундай адам экен. Азыр менин өз бир тууган акеме 2 участок карыз.
ушул жактан бербей качып жүрөт, акчасын алып жеп алган. Бербей качып жүрөт. Акем быйыл жайы менен аркасынан кубалап жүрүп ала алган жок. Ошол. Анан кандай болуп сатып атат эже, билесизби сиз, маалыматыңыз барбы? мен эми билгенден бул бияктагы жерлерди мен түшүнүгүм боюнча бүт эле ээси жок жерлерди алып, анан бүт башка адамдарга жаздырып койгон, аларга ага далил деле бар да. Анан ал адамдарды ошо көплө продажага баргандар чакырып туруп бир аз акча берет дагы өткөзүп алат. Болду. На дачу текстильщик. Мы хотели с вами встретиться, поговорить. Почему именно сегодня, то, что вы... Я же сказал, что я на работе, то, что нахожусь. Я понимаю, вы мне скажите, какое время здесь на даче будете, и время уточните. В воскресенье у меня приемные эти дни, то, что в воскресенье с 2 до 5 часов, то, что все я на даче. Воскресенье с 2 до 5 часов. Вы на месте будете, да? Да. Владимир Павлович, потому что мы сюда ездить каждый раз не можем. Потому что это, я вас предупреждаю, чтобы потом как бы на скандал это не перешло. Поэтому я чисто по-человечески прошу, чтобы рабочий... Я Уметалиева Джамал, это я сестра родная Мунарбека. Знаете, да, о чем идет речь? Я вас просто предупредила, чтобы вы знали, если воскресенья не будет, тогда уже будем понимать, что вы избегаете от этого разговора. Вы же знаете, да, незаконные, какие дела делаете, проворачиваете здесь. Пока я еще не знаю, какие-то, что вы дела там проворачиваете. Это вы уже в течение 3 лет уже сделали, полдачу продали и при этом не хотите сознаться. А вы что, меня за руку ловили, что ли? Что... За руку возьмет ташистские ребята, не я. Я обычная гражданка Кыргызской республики. А возьмутся люди, вот тогда вам, наверное, докажут в деле. Все, я с вами прощаюсь. Ну, Владимир Павлович, вы в воскресенье будете, да? С 2 до 5, да? Обязательно. Да? Ну, приедем тогда с 2 до 5. Все, до свидания. Воскресенье күнү келет, болду ошол. Башка күндөрү келбейт. Я на работе, дейт. У меня рабочий день с 2 до 5. Я Бул негизи председатель болгондон кийин бул жакта туруп жашап иштеш керек да, элдин көйгөйүндө уруп эмне болуп атат, эмне коюп атат. Мисалычы, эжеке, бул жердечи азырчы ким кайрат свет слабый, эл көбөйүп атат барган сайынчы. Анан жай бүгүн быйыл 2025-жылдын эсебинен да толтура участоктор сатты. Мыйзамсыз. Жок, мыйзамсыз сатты. Анан кийин саткандан кийин баягы Мунарбекке келет да. Алдын ала задатак алып коет. Келгенден кийин Мунарбек жок болот да. Мунарбек түнү келет, келип туруп эле кайра кылчуусун кылып кетип калат. Анын жанында жашайм менчи. Анан кийин мен эшигим какылап келет. Эже Мунарбекти көрдүңүзбү? Мунарбектин баласынан алдым эле, анан кийин Мунарбектен алдым эле деп келишет да. Эми булар мыйзамсыз жерлер сатып атат. Ушуларды караган бирөө барбы мындай жогору жакта? Бул жогору жакка биздин үнүбүз жетеби? Мыйзамсыз участоктор сатылып атат бу жерде. Анан кече охранникке жолуктуңуздар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал охранник болсо калптын баарын сүйлөп атат. Жалган бул председатель жакшы иштеп атат, жакшы баары сонун деп атат. Жок, жакшы эмес, жаман. Жакшы иштесе элдин баары мынчалык ызылдап чыкпайт болчу да. Момча эл чогулбайт болчу. Ушуну мыйзам түрүндө УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич карап берсе, президентибиз Садыр Жапаров карап берсе, ушуларды чечип берсе, бизге деле жакшы болот эле. Биз деле тынч жашагыбыз келет. Жолдор оңдосо, прожекторлор коюлса, токторду убагында коюп койсо, азыр светтер бүт слабый. Мына сууду да мен лично өзүм элдин баарын чогултуп келип, мына сууну чыгарттым. Азыр кийин жаман, мен жаман болуп атам. Бул баратанын алдында жашап аткан охранник жакшы, председатель жакшы, жер алып сатып аткан Мунарбек жакшы. Элдин баарын топтоп сууну чыгарган мен ишенбесеңиздер суразаңыздар да болот. Бул жерде жашап аткан элдерденчи. Группаны ачып өзүм создавать этип туруп, элдин баарын топтоп суунун баарын чыгарттык. Акырында кийин жаман, Венера жаман болуп чыкты чындыгында. Эми бул жерде жакшы эле чечилип, баягы мыйзамсыз сатылган жерлерди бул жогору жактан келип, комиссия келип карап берсе жакшы болот эле. Биз деген кантка деле кайрылдык, милицияга деле, өкмөткө деле баарына кайрылдык. Кайрылсак айтып атат, дагы прокуратурага баргыла, арыз жазып баргыла деп атат. Эми биз кайра эле жазып бара беребиз, бул улуу эжелер да барып атат. Кайрылып атат. Эми айла жок, сиздерге кайрылганга туура келип атат. Эми биздин да үнүбүз жетер күнү бар эми. Биз деле үмүт кылабыз өйдө жактагылар уккангачы. Ошону угуп, ошо өйдө жактан бияка комиссия келгени жакшы да.
жагы келип текшерип кеткени жакшы бизге ошол. Биз эле тынч жашагыбыз келет. Ызылдап анан эки-экиден кырылганын кереги жок бизгечи. Могулардын участоктардын убагында берип, документтерин беребиз дегенби бериш керек. Чекти алыптыр. Председатель булардын ар бир адамынан 25 миллион акча алыптыр. Бул эжелерденчи. Участок беребиз дептир, беришпептир. Булар не деп коет, конвойщиктердин адамдары экен. Булар да ызылдап атат. Бүт баарын группага кошком мен. Бардыгы угуш керек. Шаарда жашайбы, който Америкада жашайбы, бул дачада жери барбы? Значит, аларда кабар болуп туруш керек биякта жаңылыктарданчы. Ошон үчүн элдин баарын топтоп ушунча ызылдап атабыз. Азыр могу дачада жашоочулардын баарын чакырсак эч кимиси көтөрүлбөй койду. Эмнеге көтөрүлбөй койду? Алар деле эртең ушул артында 1-2ден участоктор бар да. Ошон үчүн биздин артыбызда шалтактарыбыз чыгып калбасын деп келбей атат. Кудайыма шүгүр өзүбүздүн бир эле участогубуз бар. Ошол участогубузга ээ болуп отурабыз. Болду ошол. Анан калпты сүйлөп, аркын сүйлөп, беркини сүйлөп, анан толтура масканы кийип алып, элге жакшы көрүнүштүн эмне кереги бар? Биринчи очередте бул жерде председательди кетиришибиз керек. Председательди кетиришибиз керек. Эмне себептен ал жакшы иштеп атат? Бунун артында жүргөн крысалар толтура, табакташтары толтура. Мунарбек анын жанында эмес, ал Мунарбек анын оң колу. Сол колу бул охранник менен неме? Аялы. Охранник деген бул жерде эмне кылыш керек? Охранник деген охранник болуп иштегенден кийин охранниктик милдетин аткарыш керек ал. Ушул жерде отурупчу. Анан кийин баягы бир КАМАЗ жүк кирсе деле 500 сом берип кой. Анан 2 КАМАЗ кирсе 1000 сом берип кой. Баары эле акча да? Баары эле акча. Анан свет. Светке 2 сом канча тыйындан төлөйбүз. Ушул жакшыбы? Кымбат свет бияктачы. Аны да карап бериш керек. Аяктан бизге көп комиссия келиш керек да бияқачы. Бул көйгөйлөрдү уккандан кийинчи текшерип келиш керек. Мыйзамсыз жерлерди сатканы үчүн көп немелери чыгат булардын, былыктарычы. Ошо биздин деле ошо өйдө жака үнүбүз жетсе экен деп Кудайдан тиленип отурабыз ошол. Рахмат. Мен дагы бир кошумча мындай болуп атат да. Биз сотко да бергенбиз. Шабаева, мен эмем да бар. Адвокатыбыз да бар болчу. Бизди кайра эле ушул именно ушул Ложниковтан бир справка алгыла дейт да. Кантип туруп калды. Эми кантип туруп калмагыла, ошо жети членин аркасы менен эле өзү 4 участок, чилендери 2ден участогу бар деп атпайм. Ошентип эле туруп калышкан булар эч ким шыйлаган жок. Бир да конвойщиктин колу жок булардын эмесинин ичинде, заявлениясынын ичинде. Эми баары бир ушу самозванецтен справка алып кел деп бизди сот кагаздарыбыз дапдайын турат. Өткөрбөй атпайбы, сотко ишибизди албайт да, ушу самозванецтен справка алыш керек экен какой-то. А бул жол өтпөйт, качат. Айтып атпайм мен Кулатовда эле жүрдүм жайы менен. Биз 22 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз, 22 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз. Ушунун артынан жүрөбүз. Эми бардан күйгөнүбүз госрегистр. Булар госрегистр менен чогуу да айыл өкмөт госрегистр. Биз айыл өкмөт менен да келгенбиз бияка. Ал айыл өкмөт жок, азыр башка аял экен. Эже кайталап атасыз сөзүңүздү ошо. Кыска нуска айтсаңыз, жана айткандар. Эмнени айтайын дедиз? Айыл өкмөт эме госрегистр эме кошо булардын однокашки буларчы. Чогуу булар чогуу. Чогуу болбосо госрегистрдин спискасында турган член конвойщиков эмнеге киргизбей атат? Эмнеге бербей атат? Выписка дейт, мына выпискасын бул бербейт. Качып кетет, вообще таба албайсың. Качып кетет, жок, таба албайсың. Ушинтип эле кууратып атат бул бизде. Көрчүлө азыр биз текшелиштиктеги ошол көйгөйлөрү бар, нааразычылыктар бар, жарандарды. Урматтуу көрчүлөр, биз азыр текстильщик дачасындагы ошо көйгөйлөрү, нааразычылыктары бар жарандардын интервью алдык. Алардын көйгөйлөрүн уктук. Эми бул жерде ушул текстильщик дачасынын төрагасы Владимир Павлович деген киши дем алыш күнү саат 2ден 5ке чейин ушакта болом деди. Ошол күнү келебиз, тартабыз. Эми мындан кийинки канымдар биз мамлекеттик каттоо кызматына жана айыл өкмөтүнө болмокчу. Ошол жактан дагы кенен чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Шабаева Кульбаран Жусуповна, участок 49. Доверенность Алымкан. Да знаете вы, да? Нет, не знаю. Блин, Дюшеева Алымкан. Дюшеева Алымкан, 49 участок. По доверенности я
Я этой доверенности ни разу не видел, поэтому я спрашиваю вас. Смотрите, он сам подписал, теперь вот так говорит. Он всегда Подождите. так. 49-й участок я 49-й купила уже участок. 3 года. Я Я знаю. ни разу на собрание меня не позвал. Ни разу. Так. Меня на Давайте, я вас собрание не слушаю. позвал. Лично никого не зовут. Собрание всегда написано на Вот первый вопрос. Давайте только вопросы. Только. Шаврина, как передала вам пост? Подробнее скажите, пожалуйста. Как Шаврина вам передала пост? Шаврина никогда не была председателем. Давайте Так, Не надо, не надо. Председатель. Ладно, только что. вопрос я вам отвечу. Ага. Как может быть Шаврина мне передать пост? Объясните мне, пожалуйста. Видите? Вот говорю, это... Подождите. Нет, вы дослушайте сперва, молчите. Вы сколько лет уже Я председателем являетесь? 4 года являюсь А до вас кто председателем. был? Шаврина. До меня был то, что... Избрали? Да. Нет. 7 человек у него 4 участка у него. Так. 7 участков, 7 членов правления, у 7 по 2 участка. Так, вы вот это считаете, то, что сколько у меня участков? Нет. Вы проверяли это все? Там скажите, проверяете? пожалуйста, один комвольщик есть хоть? Вашей под Көрдіңіз шунun үшін қандай ставите? Шаврина. Вот протокол общего собрания. Не надо нам Повторю. протокол Подождите. собрания. Не Протокол- это надо, нам не надо. касается. Как это вам не касается? Как это не Конвольный касается? комбинат. Сколько человек подписал? Вот Вопрос, только вопрос. А я вам отвечаю на ваши Сколько вопросы. человек подписал? Я С комвольщиком, отвечаю пожалуйста. на ваши Павлович, вопросы. давайте. Не мешайте. Сколько? Я вас выслушал. Теперь выслушайте меня. Спокойно. Подождите. Дайте мне слово Да, сказать. да. Все, помолчите, Сколько? пожалуйста. По нашей Во-первых, Шаврина здесь была бухгалтером. И никак она мне передавать полномочия не могла. Меня выбрали в 21 подождите. году. Подождите, После- не выслушайте. Молчите. После Шаврина Вы можете выслушать? захват и Ложников стал Вот видите, председателем. Всё. она не дает, просто на все разговаривает. Даже если на то пошло, Вот первый это. Артем был. Знаем. Вот Артема Кто знает? дальше был? Говорите, Иса- подождите. Подожди. Дальше кто Знаем. был? О, зачем тебе это? Ну вот то, Потому что все. ты не знаешь, а Я с знаю, 95-го я года знаю. живу. Все знаю я. Что ты знаешь? Есть протокол общего Вы собрали собрания, вот эту кучку, ничего на не котором то, что оплачивали, все ничего. обсуждается У и вас ни у выбирается кого у нас красных правление. Вопрос. Вы Сколько человек- можете успокоиться, а? Вы что, как эти, а? И только тараторите. Вы дайте вопрос. Ой, не надо, говорите. Не надо, вот действительно, помолчите немножечко. Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Давайте Всё. отвечайте. Было Я общее собрание. община, коротко общее собрание обращайте, у нас. говорите. От нас почему от нас убегаете? Выбор председателя делается на общем собрании. Потому что высшим органом нашей власти здесь на обществе текстильщик является общее собрание. На этом общем собрании выбираются члены правления, выбирается председатель, выбирается ревизионная комиссия и те планы, которые делаются на год. Выбирается все на 3 года. В этом году у меня истекает срок, поэтому будет переизбирание все и перевыборы и председателя. А те люди, которые вот сегодня обращаются к вам, они говорят, что их вообще не звали на собрание, они Да. здесь многие годы здесь как бы живут, Да. и их участки почему-то продаются третьим лицам. Вот как вы можете ответить? Вот я могу сказать, вот, например, вот Шабаева. Я с ней познакомился, из-за чего я говорю, что она бы мне помогала именно искать первоначальных людей. Она начала помогать хорошо. Но когда я увидел, что она не только тех людей ищет, а говорит, что именно вот этим людям надо дать дачу, вот этим людям надо дать дачу, и остальных отсюда всех выселить. Почему? Спрашиваю. А потому что они не конвольщики. Ой, не вопрос. Молчите. Молчите, Андрей. Мындан Поэтому керек жоқ, я вопрос еще только раз на говорю. вопрос. Андрей. Ответ албатшы, Ну дайте выслушать. Я вам дал слово выслушать. Эй, После этого я начал, Ну и что, говорю, при чем тут с это? ней поссорился из-за того, что она привлекала других людей и говорила, дайте им дачи то, дайте. Я спрашиваю, почему им? А потому что я знаю, эти люди умерли, у этих людей уехали в Россию, у этих людей их не существует, все, значит, вот на ихнее место
Информация он брал у меня. Информацию он брал у меня. Вы послушайте. Потом с Мунарбеком начали продавать. Вы немножечко можете помолчать? Правильно? Поэтому отсюда у нас с ней и пошел разговор. Он сперва, он информацию. И мне слухасын. Вы дадите мне поговорить или нет? Ой, давайте. Надо убрать вообще туда в сторону, не слышно председателя. После того, когда она начала уже искать тех людей, я не знаю, своих людей или еще каких-то все, это те люди, которых в списках вообще не было. Семь членов. Я с ней договорился, говорю, вас много, никак не могли. Вот, говорю, вас много. На комбольно-суконном комбинате проработало там больше 300 человек. Это я тоже уже узнал. Но были выделены участки текстильщик и комвольщик. Здесь выделено было около 180 участков, именно текстильщику. Но всем никак не могли дать, только тем передовикам или как там на комбольно-суконном комбинате. Сейчас, на данный момент, получается так, что они приходят и говорят, вот мы проработали на комбольно-суконном комбинате, дайте нам участки. Мы правопреемленники, это комбольщиков. Я говорю то, что комбольно-суконный комбинат был уже в Советском Союзе, в 2000 году он развалился. Мы являемся преемниками дачных участков тех людей, которые были в списках дачного поселка, который был основан в 1988 году. Мы вас поняли, да, можно вопрос задать, да, ну, вы говорите тех людей, которые нет живых, допустим, да, те, кто переехали, а те люди, которые есть, допустим, да, в живых, те, которые получили, а что с ними делать, которых вы в список не включили? Да. Кого как я можно, не вообще, какие... Скажите, пожалуйста, как я не мог включить в список? Объясните мне вот это. Списки-то у вас же, правильно, значит? Списки были утверждены на комбольно-суконном комбинате и утверждены на собрании. Как его, сейчас скажу я вам, председателем Вы имеете в виду... комбольно-суконного Раимова. Да. Но получается так, что приходят люди со списками такими, которых вообще не существует. Подождите, и говорят я то, скажу что все. Вот, по именам, пускай он ответит. Я попрошу по именам. Бигбаева дали? Бигбаевой дали? Бигбаевой дали? Какой участок? Бигбаевой дали? Да у нас 500 человек, он Вот, что, я что, помню, что вы номер участка мне у нас говорите? 500 То, что все. участков. 166. Дали? 66-й. Он стоит пустой. Вы хоть раз... Когда последний раз вы в него приходили? Скажите, пожалуйста. Весной приходили. Дулатова 286 дали? Дальше то, что все. 266-й. Дали? Кто это такой? Дулатова. 286. Дали? 286-й. Так, 286-й. Абдрахмановой дали? 167 дали? Господи, хочет ответ получить. Вы не даете ничего. Ой, прям не знаю. 167. Нет. Просто ответьте. 167. Я не могу сейчас почему сказать конкретно, потому что Он всех отрицает, он не дает нам справку. Я могу сказать то, что все, потому что этих людей не было уже 30 лет. Сейчас они появились после 30 лет и пришли сюда. Можно я поясню, пожалуйста? Вот эти дачные участки, действительно, это выдавалось в советское время, в 89 годах, действительно, работникам комбольно-суконного комбината. Да, действительно, здесь были со стажем работы. Например, этот участок принадлежит моей маме. Она проработала 30 с лишним лет. Она ветеран труда. Вы тоже, да, ветеран труда? Вот с моей мамой, да. Да, все вот они, все ветераны труда. Это выдавало... Минуточку, можно я сейчас... Коротко, ясно. Можно я продолжу? И вот почему вот я на тот вопрос отвечу, я просто хотела уточнить это. Дали это, в 89 году дали этот участок всем. В 90-м году уже было распределено. И в 91 году, сами знаете историю, да?
развал Союза. Вот те и комбинат-то уже как таково уже перестал работать. И вы говорите, почему они не приходили, да, на свои участки. Да, у многих начались проблемы в связи с вот этой работой, то придут, то уедут. Как это то, что участок находится, то, что находится участок не в городе, это же дачные участки. Они знали, что номера находятся. Сейчас они в возрасте, они ищут свои номера, нету. В итоге, получается, и что, участков продали. Вот продал? Мунарбек какой-то продал, был сторожем Мунарбек. А так-то они друг другу вообще, это принадлежит, эта земля вообще... А кто такой Мунарбек? Правая рука. Мунарбек. Он работает 3 Так, года. давайте потише. У вас вопросы 90-х лет. Сейчас, подождите, какие вопросы? Давайте. Перебивайте, пожалуйста. Я знаю, что вы поддерживаете Владимира Тот человек, который я нанял, чтобы у нас здесь делать благоустройство. Будет сказать, как он подрядчиком работает. Ну, получается, вот их участки, они вот не ходили, если они не будут ходить, имеет право продавать, что ли, как? Кого? Пускай они докажут, что он именно продал их участки. Потому что все... Айтсаң орысша эле. Туалет салып жөндөгөмүз. Одан бір 3-4 жылдан кейін келсек сатып жіберіпті. Қошынасына. Үлкен кім сатқан білмеймін. Ложников сатты деп айтпайсың ба? Білмеймін кім сатқан. Ложников А документтер сізде біле? Участканың документтері сізде? Бар бізде госрегистрде. Одан кейін Какой документ? Красная книга или какая книга? жоқ, Нет, просто мындай. не оформлен. Участок Просто плюс дали нам. госрегистра списки. Одан былтыр келдім бұған. Келсем айтты, Жүрдім деді. сатып жібердік. Сатып Сіздікі жоқ. Мунарбек. Сіз 10 адам топтаңыз, заявление жазып келіңіз, мен сізге участок берем деді бір жерде. Содан кейін біз келгеміз жоқпыз. Как можно ответить? Она говорит, что участок были проданы. Вы переведите. Да. Она пришла здесь, у него участок построила в туалет. Да, участок, оказывается. Түсіндіріп берді. Не орынтасылар, түсіндіріп берді, мен дағы отырмын. Подождите. 324 участок продал Ложников. Она к вам как раз обращалась, вы сказали, что надо собрать подписи. Собери 10 человек, 10 человек подпишется, я обратно отдам. Как вы можете на это ответить? Да, ответьте. Подождите. Ответьте, все. Первый раз я слышу, что вы такое говорили, что здесь ко мне приходили люди. Я сейчас действительно вот не могу сказать конкретно, вот именно она приходила или кто. Я сразу говорил, что если вы приходите, говорю, предъявите хотя бы мне документы, которые у вас есть. А вот еще вот такой... документов, которые мне не предъявляли еще, которые... это получается Нет, так, что... Да подождите вы, да что вы... Госрегистр, это не документ? Господи, вы как это... Вы за всех отвечаете все... Мен сұрап отырмын сізді, отырғанlar қымшылап отырсыз. Бұл ете бар, такое жасап тұрыңызшы. Допустим, этот... У меня еще такой вопрос, вот, допустим, у них участки, вот они участок, у них есть, может быть, соответствующие документы, а почему, на каком основании вот, продаются эти участки? Да. Как вообще процесс идет? Вот если бы я бы все бы конкретно это знал, как? Потому что люди приходят и предъявляют мне, что на моем участке уже красная книга. А кто должен контролировать, если не вы? А вот теперь послушайте. Я обратился в госрегистр, что все говорю. Почему на этом участке красная книга? Вот человек, то же самое. Он пришел, я ему что сказал? На его участке красная книга. Красная книга была выдана в 2005 году. Я ему как сказал, говорю. Не дали. 257. Да, Господи. Вы за место председателя отвечаете. Я ему сказал, говорю, дал справку, что ему была выдана дача именно еще в 1988 года. Обратитесь в суд, пожалуйста. Вы выиграете суд, потому что у вас все основания, потому что вам выдано государство.
ВОЗ поныне там, она вот он ходит рядом, стоит, то что все. Можно, вы можете дать гарант того, что эти участки, которые вы сейчас, ну, как бы, тех, которые в списке не включили, а те, которым вы дали, допустим, да, в 88 году, да, что вы можете гарантировать, что в последующем не будут проданы эти участки третьим лицам, да? Обязательно. Гарантируете, Гарантирую, да? Что всё. законные, Законный, владельцы... если законный владелец докажет, что он конкретно является по спискам этого участка, я слова ничего даже не могу сказать. Как я могу сказать, если он предъявляет? Вот, давайте я вам сейчас просто на все список вам покажу. Зачем мне это? Разговоры лишние. Сейчас. Да. Вот я Біз дағы ушу жер алганбыз. Мен кыргыз болгондон кыргызча эле сүйлөйм, түшүндүрүп бересиздер да. Биз алгандан кийин кайра биздин үстүбүздөн кийин сатылып кеткен да ал жерлерчи. 2023 жылы Мунарбек байкеден. Анан ал бизге берген кагазддарга да кол койгон, бул байке печаты бар. Бизден кийинкиге да кол койгон печаты бар. Эмне үчүн? Бизде мынакей бул жерде жашыл китептер бар. Ошо анан бул жерде дагы эмелер төгүлгөн. Я тоже искала. Бардыгы мында ушундай кагазддар бар. Булар болсо кол койгон ошол моментте печаттар мененчи. Бирок бизден кийинкиге дагы кол коюлган. Эмне үчүн? Мына распискасы бар Мунарбектики. Анан кийин бул байкелердикин дагы мынакей мындай документтери бар. Решение дегенчи бул дагы бул уже сурап мынакей бул байкеге таандык. Бирок биз алгандан кийин биз барып айтканда тиги госрегистрга барганыбызда бул байке бизге мындай печатты базат дагы бизден кийинкиге барып дагы печаттарды басып атат да. Копировать документы. Ошондо биздики жокко чыгып атат, бизден кийинкилер турат. Мынакей турат. Мына көрдүңүздөрбү ушундай болуп атат. Эмне болду мен нары туруп калбай. Бизден кийинкилерге да ушундай печаттар басылып кетип атат да. Анан ошондо менин же участкамда жок болуп атат. Менин жеримде жок болуп атат. Можно вас? Вот здесь такое решение. Здесь это ваша подпись? Так, Новичковый, 59-й участок. Да, это моя... Башка намда кызыл китеби бар болуп атат. Вот данная гражданка, она, оказывается, купила в 23 году у так называемого Мунарбека. Да. Вот такие расписка его. Вот этот документ, решение. Еще там какая-то книжка у нее. Так. Зеленый книжка бар еще. Вот теперь смотрите. Участкага налог, жердин налогун төлөгөн. Вот после вот то, что я вот это даю, после этого я людей не вижу. Что с этим участком произошло? Я говорю, вот это выписано на того человека первоначального. И каким образом она продала или поменяла или еще что-то, я уже не в курсе, потому что мне... Я вот только даю вот это, все, решение. Я даю решение на получение красной книги. И у них еще такой вопрос, что вы часто дублируете именно вот такие документы. Не может быть такого. Пускай докажут. Пускай докажут. А вот кто такой Мунарбек? Вот многие, оказывается, купили у Мунарбека. Мунарбек, я еще раз вам тоже скажу. Он кем работал? Или работает у вас? Я его нашел, потому что я здесь, когда начал заборы делать, все это устройство, те люди, которые здесь жили, отказывались. А мне нужно, потому что у нас очень много было коров. Все это. Он имеет право продавать участки. Если он купил у этого человека, и вот по красной книге, я даже слова ничего не могу сказать тут. Потому что если этот человек купил с красной книгой, и потом он перепродает, я туда не влазю. Я не имею права туда лазить. Правая рука. Он дает выписку. Он дает только... Вот насчет выписки. Какой именно выписки? Насчет чего? Многие требуют госрегистра. Выписка не дает. А он этот самый за нас сводит по 2, по 3, по 5 месяцев за нас сводит. Люди ходят к нему на работу, Кулатова 8. Да, мы там жили. Вот Не надо обманывать не надо, то что все. Вас просто выгнали оттуда с работы, потому что вы там скандалы устраиваете. Единственный вопрос. Вот у меня вот книжка есть, все документы есть. Можно посмотреть? А почему вот... Ксерокопия у Ложникова. Этот ксерокопия у Почему Ложникова. на моей даче другая фамилия стоит? Вот как объяснить вот это? На вашем участке стоит? Так, вот теперь скажите, почему я у вас в прошлый раз вам вот эту книжку сказал? Почему здесь идет исправление?
Вот. Потому что вот здесь вот в этом участке была яма. Там не посадить. Он Теперь добровольно смотрите, отказался от этой. Если тот, кто исправляет, вот это председатель, он должен вот тут написать «исправленному верить». Все. Как я могу сказать, то, что вот с такими садовыми книжками, которые здесь зачеркнуто, исправлено, здесь зачеркнуто, исправлено. Где зачеркнуто? Нет, потому что ко мне приходят. Ладно, хорошо. Вот если вот 159 участок, там кто зарегистрирован и на 155-й? Сейчас вот это вот вычеркните туда уйти. Сейчас я вам покажу. Вот. Здесь вот. Вот здесь написано 159. 159. Да, Никаких да. нюансов нету здесь. Вот здесь написано Это 159. первый председатель Токарев Владимир Тихонович. Да, это у Токарева подпись. А получается, bu участокта башка киши, Башка киши фамилия. Другая фамилия. Гошник, у него можете объяснить? Эйджи. госрегистрде бар. Бияқта киши мына ақсақал сұрау береді. Сұраусына жауап ала алу. Сізіне ақсақалдың орнына жауап бересіз бе? Госрегистрде списком бар деп айтчай. Я же вам как сказал, говорю, смотрите. Есть госрегистр. Вас не было. Да со мной мы вообще не разговаривали. Госрегистрде списком бар. Вы могли Эйджи, сізіле сөйлей беріңіз анда, елдің бары сөйлеп бөле қойыланда. Подойти. Азыр, сіздің үйіңіз алдылы кетіп қалауыз анда. Сізлерге ақиқат керек пе? Ақиқат керек болса анда ұншық бөле тұрсаңыз? Подойти. Вот сейчас закончится Нет, все. вы можете прокомментировать, вот действительно на 155-м участке. Другая фамилия там стоит. Какая? Вот мне нужно списки проверить. Я как чаще смогу сказать, что все? Госрегистре бар деп айтчай. Поднимали? Получалось, там другая совсем фамилия стоит. Так, Бармын деп айтсам. давайте сейчас. Вот, Госрегистр в списке есть. давайте вот так. Сейчас вы подойдете. А вот есть, которые в списке есть госрегистра, что им делать надо? Пускай приходят ко мне, доказывают, что если все. Пожалуйста. Вот у данного Аксакала, оказывается, есть. В госрегистре списке есть. Он к вам, оказывается, подходил. Я поэтому, я еще раз говорю, мы вроде бы не нашли. Выписки не дает. Списки не Нет, нашли. вот это вот, я вот один единственный вопрос, на это вы ответьте вот конкретно. Почему на моей книжке есть у меня, почему на моем участке другая фамилия? Вот это вот нюанс. А как вот действительно другая фамилия попала? Вот я еще раз повторяю, то, что мне, которые дали списки 88 года, вот, зарегистрировано все. Поэтому я по нему и сейчас все смотрю. Если там нету этой фамилии, поэтому начинается у нас нервотрепка. Давайте, чтобы сейчас не было никаких разговоров. Давайте я сейчас принесу список, вот этот, и здесь мы сейчас просмотрим, какие фамилии у вас. Я думал, здесь это касается совсем другие фамилии. Книжка қайдан келді? Откуда книжка, если он в списке нет? Сейчас. Минуточку. Чтобы не было, я говорю, голословно вот этого всего. Так, это список, первоначальный список, да? 159. Все. 17 апреля 2008 года. О слиянии всех и вот полностью все. Вот он, первоначальный список. У вас какой? 155. 155. Вот. 155 участок. Вот. Павленко Павел Федорович. Это 159 Фахриева Лидия Васильевна. Вот видите? А вот 155 участок, если его здесь нету, поэтому я и сказал, говорю, обращайтесь в суд, пожалуйста. Я всем говорю то, что все это решается через суд. Если у вас есть доказательства, ну как я могу сказать, если у вас здесь списков нету? Вот такие, как Шабаева, придут, подождите, выслушайте меня. Другая фамилия там стоит. Да. Вот точно так же приходят и будут говорить, что вот вы пришли, там другая фамилия, а вы дали ему участок. И тут же меня обвинят в том, что я даю другим участок. Вы посмотрите, это же мы все такие же, вот как у Байке, мы все такие. Вот все такие. Да. Ну, 328, вот скажите. 328, фамилия? Абдиев. Абдиева. Абдиева. Мы же все такие, мы же не просто пришли. 328 участок. Вот. Сорокин Вячеслав Владимирович. Вот видите? А это что за год? 98-й. Это когда была регистрация. Допустим,
этих участков. Сиздин апаңызға қанша жыл алды эле участок? Какой? Здесь в 98 году. Смотрите. Вот, я верю тому, что вот здесь и написано, кто его составлял. Это не я составлял эти списки. Это госрегистр. Это Раимов составлял и подписывал эти списки. До вас было? Это до меня. Нет, ну, это еще в 2005 году. это список есть. Почему они... Если в госрегистре вот это все есть, как я могу? Госрегистр спискасында бар да зато. Госрегистрдан билдиңизби? Ооба, бар. Бар бекен? Ооба. Ай, могу жерде тургандардын дачасын баарын менде доверенность бар. Мен доверенное лицомун. Потому что... А вот в госрегистрах их... Да, есть. Если они там, вот этот список, который у меня, он есть. точно так же в госрегистре. Нет, у них участок госрегистра зарегистрирован на их. Да, есть, на их имя есть. Но фамилии нет. Участок есть, а фамилия на этом участке? Фамилия другая. У Шаврина список его. У Шаврина. Ну как я... Вот Шаврина. Так, кимге так сөйлөгөндө айып берсин да, кыска. Бул киши жок. Это мой. Так. Да? Это ваше? Забыл, да? А теперь смотрите. Вы купили этот участок. Да. Смотрите, я могу сказать, вы купили. Да. Но вы не являетесь членом. 53-я комбината почти 38 лет работала. Когда я вот деревья, все, вот 253 он, да, хозяин, вы, да? Нет? А потом 5 лет работали, сад все посадили, 253 Потенкова Наталья Григорьевна. Я была госрегистра, там ни Потенкова, ни меня нету, там никому не оформлен это участок. Да. Участки в госрегистре оформляются только тогда, когда на них есть красная книга. Раньше только вот этот список был, и все. Вот, да, поэтому хорошо. они не оформлялись. Без моей разрешения как продавали? Сказали... А скажите, пожалуйста, что, вот вы говорите, у вас был список, все это. Да, я 5 лет список налог мне платила. покажите список. Вот вы говорите, платили все. У меня, у вас что-то хоть есть документально оформлено? Есть. У меня комбинате дали, который с печатями в правком Раимов дал. Сейчас, куда он? Вот. Вы же не предъявляете мне ни одни документы, а только требуете с меня. Я предъявлю. Сейчас найду. Бесполезно. Что бесполезно? Печать. 4 года всего председатель. Списки сделаны были. До меня еще 5 председателей было. И каждый только вот по этим спискам работает. Как я могу узнать, что у них там было? Вот госрегистр была вот такой так, дали. Вот это у вас справка дана, что... Вот комбинат дали такой печатью. Платежки просят показать, квитанция об оплате. Платежки я... Вот это, то, что она показывает. Это платежка за то, чтобы ей дали. Она узнала, есть ли этот список зарегистрировано. Ну, Нет. Есть ли на этом участке хозяин? И на нем есть и красная книга. Вот поэтому он сказал, что этот участок ничем не забронирован, ничего там нет. Чистый. Все. Вот это вот 253-й комбинат. Вот эту справку дают всем. Заплатили там госпошлину и вам выдадут справку. Все. Ну, понятное дело, вот то, что вот Петешка показывает. Вот 253-й, 8-й улица. Раимов дал. Вот теперь мне скажите, пожалуйста, вот это документ? Также была. У меня книжки я потеряла 5 лет. Кто выдал этот документ? Кто расписался, что... Раимов дал. Наши правком. Я спрашиваю. В 87 году давал. Улица 253. Еще обратись там на садовую книжку. Это даже оригинальнее, чем ваш 17-й год, правильно? Вот я еще раз говорю. Это же вот оригинальнее, это не документ. Ну почему же? Вот это кто выдал этот документ? Госрегистра это ваши... Там написано же, вот, в печати написано. Госрегистр сказали, что наша фамилия вы переименовали там.
другую документ у вас есть, который вот носите? Вот этот документ, Да. он зарегистрирован везде. А то, что вы вот это Вот показываете... по блату сделали все. Все, коррупция, все, короче, коррупция. Когда документы, если есть, я на документы все оформляю. Если их нет, Есть документы. Участок 78, квитанция есть. Вот тот раз женщина приходила с ребенком, с сыном. 78, квитанция есть на 25 тысяч, сам подписал, сам дал. А теперь он продано уже. Продано. Сапчургун. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, квитанция. Барча жақасы. Вот еще 3 квитанция. Оригинал 3. 4 осталось, 1 у хозяйки. Вот. Оригинал. Ложников личные эмесы. Вот. Подпись, да? Подпись. Лишний подпись. Не дает. Деньги взял, участок не дает. Не дает. Участок сотый, 66-й. Вот то, что она предъявила квитанции. Да, квитанция, вот. Приходный ордер. Что на нем написано? Здесь по ошибке, то что я не записал, что аренда. Задачу. Здесь задачу. Она мне требует, чтобы она писала, я пользовалась арендой. Тут написано задачу. Нет, здесь написано задачу. Задачу. Да, Участок, да, оплата. участок, задачу. 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 А, я ой, трусил, жоперсен. Не надо, руками не трогайте. Что вы? Вот я вам говорю, вот 59-й участок. Причем Шабаева. 59-й? Подождите. 76-й участок. Подождите. 59-й документ. Покажите мне его. Документ, да. Покажите 59-й документ. Вот 59-й документ. Вот, документ есть. Вот 59-й документ. Все 3. Шабаевой. Дача. Котеевой. Дача написано. А Дача. эти жоперсен чазыр. Это задачу платили. А не аренда. Вот теперь смотрите. 59-й участок, вот он. Оплата за дачный участок, номер 76. Что дальше написано? Так, долг аренда. Аренда. А здесь нет, А здесь просто на все. Нет. Ну, забыл. Нет, Это человеческий фактор, то, что все. Нет. Вот. 25 участок. А эти ходят русские, надо дать жопер поедет. Вот здесь написано участок, но аренду написали внизу. Это вы можете... Это было тогда же, я покажу тут. Третий где? Третий. Да, но у них есть квитанция. Да. Квитанция не написана аренда. Вот из-за этого, то, что она и сейчас и поднимает сыр-бор. Я сказал, говорю. Ну, получается, что... Да, участок... задачу. Я просто на все сказал. Спасибо, это точно. Аренду дается за год. Это правильно, да. За год за аренду, Смотрите. правильно? Вот это, минуточку. 78. 78. Нет. Подождите, какой? 78. Уже продано. Подождите. Знаете? Уже 78-й продано. участок. 78. Куда Ибергенова 78-й участок. Вот он то же самое. Квитанция. Продано уже. Аренда. Аренда выдается по договору. Нет, получается, здесь написано нету аренды. Я понимаю, если одна квитанция. Да. Но здесь все квитанции написано без аренды. Вот я и тогда сказал. Да. Моя ошибка тогда была Ошибка, в том, одна что, квитанция. А здесь несколько квитанций. Вот несколько квитанций, потому что когда... Подожди. Это что получается? Да. Это было, я вам могу сказать, когда вот такая же толпа соберется, и все тебе сдают деньги, давай быстрее. Это техническая моя ошибка. Я сразу говорю, это моя ошибка. Но вот этот документ, это первичный документ. Я могу тоже просто на все тупо взять, прикласть этот документ к этому, чтобы печати совпали. И вы увидите, что это одно и то же. Мы не отрицаем, что это... Теперь смотрите, подождите, Написано теперь смотрите. Аренда выдается. Тогда им еще говорили, только на 1 год.
Мы председателем недовольны. Если они не используют этот участок в течение года или в течение сколько-то лет, этот договор аннулируется. Все. Я это им говорю. Если вы приходите, пожалуйста, на этом участке работайте. Смотри, на этом участке работайте. Но никто же не приходил. Вот как записались, до сих пор на эти участки никого не было. Их. Что я могу сделать? Я просто на все отдал в других эти участки в аренду. Все. Павлович, который сейчас есть свободный, Просто если бир документ нужно аренда алып койсо, бир документтерге баягы аренда, а жагында аренда жок. Эки жагынан аренда жазылат. Квитанция болот го. Жок, квитанцияда жазылат. Потому что журналист. Любой эмеде купля продажада любой бул өзүнүн демесин иштемей турат. Виноват буду я. Можно вопрос? Этот Павлович, вопрос. можно вам вопрос? Дальнейший нам ответ. Свободный дача есть, нам дадите или нет? 35-38 лет работал, сейчас у меня муж умер, у меня уже сад растет, там занимали 253 года, ваши соседи. Чтобы, вот как вы говорите, чтобы было у вас дача здесь, вы должны написать заявление полностью. Это мы должны рассмотреть на общем собрании. Это не я решаю. Понимаете? Кому обращаться? Ко мне напишите заявление. Мы это будем рассматривать это заявление на общем собрании. Ошо бир тууган эжескеси эмне сиздин эмне нааразычылыгыңыз эмеңизге? Бун деген менин нааразычылыгым бул эме да буга мен апам тирүү кезде эле айтканмын. Же сен жер сатып бүтпөдүң, жер сени сатып бүтпөдү деп. Апама дагы карстары тиги карзын берсин апа, балаңыз карз деп барып апам деген жүрөгү ооруган. Андан тышкары бул деген акмак болуп атпайбы? Ата журтун, биздин ата энебиздин үйүн баласына өткөрүп берсек, ошол тиги ата журтубузду да сатып кетип атпайбы? Айылдын баардыгы налат айтып, анан мен ал үйдү кайра сатып алганмын. А бул болсо ошо баягы жер сатканын токтотпой тиги эме кылып атат да. Текшериш эмне болду? Биякта эмне кылып атыптыр? Биякта деген мына тиги айтып атпайбы? Ушу текстильщиктен жер акчасын алып, жер алып берем дегендер биздин мына мен Аксыга чейин барып, ушу Мунарбек деген бизге карыз эле ушу ата энесинин үйү ушакта экен деп мага чейин издеп барып атпайбы? Эме бияктан ошондо жерлерди сатып Бияктан менин укканым боюнча биякта деген орус кетип калган орустар жанагы тиги бесхозный дейбизби, жээси жок дейбизби, ошону деген тиги бияктын дачанын председатели менен ичара сүйлөшүп, кандай жагдайда документ жасап атат аны билбейм. Ошол бир жерде 2-3 кишиге сатышып, тиги 2-3 жолдон акча алышып эме кылышып атат да. Элдин баарын дүрбөтүп тиги эме издетип атат да. Ошо? Кайрат Кенжебаев, Стоп беспредел, журналисттерибиз. Бирок суроо, Мунарбек байкем баласы сизби? Жок. Баласы эмесмин деп атпайбы? Баласы. Биякта жерлер сатылып атат дейт. Мыйзам жерлер сатылып. Мыйзам жерлер баласыбы? Баласы бир, эң баласы эң чоң баласы. Мына саткычы ушу. Клиент таап анан тиги. Биякта жерлер кандай сатылып атат? Аты кимди? Тынчтык мырза. Сөбір қойыспы я, жерлер қам сатылып атат, қам сатып атасыңар. Тиешеси вообще жок. Жок, үйгө келиспи, Мунарбек байкен үй турбайбы, ушакта мага жерим бар сатып атат дейт. Аны билбейм, өзүнөн бар. Қам сатып атасыз дейт, коштаңыз деле айтып атат. Бул атасы түрмөгө түшкөндө баштатып кеткен. Эжеңизби бияк? Албайм. Тааныбайсызбы? Жок, үйгө келбейсизби? Арам. Сен эжеңизди тааныбайсызбы, эжеңизди? Акмак. Сен мага герой болуп атат элең го. Ошол Жамалдын колунан эмне келет экен деп. Келгенин көрсөттүмбү? Эртең институтта мен сага респект айтып туруп, отчисление кыламын. Мына ушундай бетбактарда. Көрдүңбү, Кайрат? Тааныбайт. Ата апасы менен эме акча жегенди билет. Жерлер кандай сатылып атат, байкебиз? Assalamu alaikum. Кайрат Кенжебаев, журналист. Мен указ охранамын. Охрана болсо, мына охранасы ошо азыр председателине жетесиң да. Булар деген сатып Esi жок жердин бардыгын. Эмне үчүн охрана болсоңор айтпайсыңар? Негиз монда нерсе такталып. Мен ошо Мунарбектин Тактаганда эмне кылып тактайлы? Сизге келип тактайлыбы?
Айтып койсо, жерлер кандай сатылып атат? Могу жердин баары сиздер мына кошунаңыз деле көрсөтүп атпайбы? Билбейм, барып өзүм. Жерлер сатылып атат дейт, атаңыз жерлер сатып атат дейт. Мына кошунаңыз деле айтып атат, келип атат дейт. Маалыматыңыз жокпу? Негизи ушул жакка жашайсызбы? Мунарбек байкенин үйү турбайбы? Жок, андай эмес, бул менин үйүм бул. Баласыз да сиз? Жок, адашып келип олуңар айтып атпаңбы силер? Вообще бөлөк келип олуңар. Жок, кошунаңыз деле айтып атпайбы сиздер Мунарбек байкен баласы деп? Мындай да бирөө айтса, анын келгени. Жок, андан фамилия атыңыз ким болот? Тактап койбойлу. Такташы так болго. Айтпайсыз. Негизи могу кылып аткан ишиңер туура эмес. Эмнеге туура эмес? Эмне себептен туура эмес? Жаман аялдардын тилине кирип Кудайга жаккан иш кылып атасыңар. Кудайга жакпаган, жаккан ишти айтпайсызбы Кудай болгондо? Эмнеси болуп атат, кандай болуп атат? Ушул жер Мунарбек байкенин үйү деди го кошунаңыз. Барып, Мына буякта Венера деген эже айтып атпайсыз да. Баласы деп Мунарбек байкенин үйү деп атпайбы? Хорошо, мен эми. Эмне дейсиз? Эмне айта аласыз? Сизге сөз берет алам. Эчтеке айта алам. Эмнеге уят болот? Эмнеге уят болот? Силер болосуңар уят. Мен гикиңбен алып келгенде анан Сүйлөшө албайт, потому что эмнеге дегенде булардын арты бок. Сүйлөшө албайт. Мен айтып атат, элдин баарын чагыштырып бүттүң дейт. Мен чындыкты истеген адаммын. Булар ушул Мунарбектин акысын жеп жүрөт. Мунарбектин алдында жүрүп алып туруп, Мунарбектин оң колу бирөө, сол колу, Мунарбек отур десе отурат, тур десе турат. Мен мисалы бул кишини тааныбайм. Мунарбек Кудайдын кулагын кармаптыр, манча жеп журт Кудай. Ал сатса, алса өзүнүн акчасы. Кана. Жоксаңыз мен анча өлтөң текшербейм. Текшербесе, мен сизге деген бир эле факт айтайын. Ал Мунарбек түрмөгө кирбеш үчүн ата журтун сатып кеткен адам. Билесизби? Азыркы күндө милиция кимсиз сиз? Мен охранам берди. Азыр милиция. Аты Мурказы. Сарчаев. Эмне наразы? Азыр милиция азыр киргизсе, атаң менен апаң сөөгүн касып бер дегенге дайын. Наразычылыгым мындай. Кетип атып бул кишиге айтып атат. Шефтин эме орустун жугунусун ичкенде, бул ушуга айтып атса мен айтып атам. Сен көрдүңбү деп. Болгон ошол. Мунарбек байкенин үйү ушул? Мунарбектин үйү эмес, бул баласынын үйү. Жанакы баласы да? Тетиги баласы. Баласы, көрдүңбү? Азыр баласы эмесмин деди го. Эмне үчүн баласы? Баласы эмесмин? Баласы эмесмин, мен тааныбайм. Даже мына мени тааныбайм деп камерага айтты. Эжеке, фамилия Үмөталиевпи? Анан не паспортумду көрсөтөйүнбү? Жок, мен сиздикин сураган жокмун. Мунарбекович, мен жакшы билем аны. Мен жакшы билем. Азыр жанакы баласы, мынакей карап турган. Улуу баласы. Бул баласы аябай чоң сүйлөйт. Чоң сүйлөйт, элди теңситпейт. Ошонун катарында буларды дагы өзүнүн немесин алып алган, колуначы. Охранникти дагы өздөрүнө салып алган буларды элечи, чынын айтканда. Эмне кереги бар калп айтыпчы. Эми булар деле азыр мына ызылдап атат. Сен эмне мен жөнүндө билесиңби деп атат. Билгеним үчүн сүйлөп атам. Сен бирок жанагы айткан сөзүң Мен еще как жооп берем. Мен еще как жооп берем, байке. Жооп берем, сиздерчи. Чын айтайын байке. Сиз сүйлөңүз байке. Еще как чабыштырам. Еще как чабыштырам. Атыңыз ким? Кайрат мен. Кайрат, инем. Бой жерде чабыштырып бүттү. Еще как чабыштырам. Менде запистери бар. Еще как чабыштырам, ал запись менде деле бар. Участок байке, бул жерде маселе чабыштырганда эмес. Маселе мыйзамсыз сатылып жаткан участоктор. Маселе ошол болуп атат. Ошол тактайлы деп атат. Аны тактагыла. Мен маалыматыңыз барбы? Участок менен ишим жок. Билет, барын билет. Билесизби сатылып аткандарын? Участок менен ишим жок. Билет. Охранник болуп отургандан кандай билбесин ошол жерде отуруп ал. Билет. Охранник ал болгону күрөктү урдаба, светти урдаба, жол таза болсун, могу чоочун келди. Ошону билген. Кетип атпайбы? Мени кызымдын велосипедин урдап кеткенин алдыңызга барганда мен билбейм, башкарма билет дедиңиз. Балаңыз кайрат отуруп алып, көрүнгөнгө камераны көргөзбөйт экен. Эмеси велосипедин үйүңүн ичине катып койгон, көчөгө таштасаң алат. Мен көчөгө таштаган жок, мен коромдун ичинде калган. Жаны дит сүйлөп кетет. Коромдун ичинде калган, кандай анан охранникпин деп айтып атасың анан кийин. Кайсы кором? Намо тетиги коромдун ичиндеги. Тетиги коромдун участогунун ичиндеги. Кайсы участок? Эмне өлүмүш болуп атасыз бәке? Кайсы участок? Кайсы участок деп? Кайсы участок көрүп атасыз? Ал эжеңдики. Бул деген квартира турасың. Кайсы участок экен? Бас көргөзөйүн, жүрүң. Жүрүң көргөзөйүн. Мейли. Байке эми суроо. Могу сарай кимдики? Сиздин участогуңуз барбы? Өзүңүз өкмөттүн үйүндө отурасыз, еще да таптан калман сүйлөйсүз байке. Бул мындай да. Муну документтарны карашы, Кайрат, бери кара. Мен баланчаныкын деп айтпаймын. Кимдики ушул сарай даңкыгыңыз? Мунарбек салды эле, Үмөтали? Мунарбек салган. Жок, Чолпонай деген келин менен кошо салган. Мунарбек байке? Ооба. Ошонун келинчеги, 5-келинчеги. Ошо менен мында документтери баары бүткөнбү? Мында документтер бар болуш керек. Барбы? Бизде арендага берилген жерлер бар, иним. Арендага? Арендага берилет, бизге положено. Жок, азыр көп эмеге Лалафого да чыгып атыр да. Ооба, чыгып атат. Маалыматтар чыгып атат. Текстилчинин участок сатылып атат деп, анан буякта кызыл китептер кандай өтүлгөн, мурда бүт бар эле баягы орустардын доверенность менен сатылган жерлер да. Ооба. Эмне болуп атат ошол? Кантип? Жок, орустардын доверенность менен сатылган жер, доверенность менен сатылган жерди биз эч качан бирөөнө эме бербейбиз, бери караңыз. Арендага берилбейт.
бизде 20-30 жыл келбегендерге арендага беребиз. Мисалы биздин тиешелүү кишилерге, бу жерде жашаган адамдарга, мисалы мен сурайм да, буга 5 соттук жерим болсо, бу 5 сотту арендага бер деп, 20-30 жыл келбеген кишилердикин сураса берет, себеби ал иштетилбей турат. Ээси келгиче. Ээси келгене, пожалуйста, ээ боло берет кайра ээси. Председатель эмне кылып атат байке? Председатель иштеп атат, жакшы. Асфальттап атат жолду, линиялар жасап, трансформатор коюп атат, заборлорду кырып атат. Четинде тиги четине барганда сетканы тартып атат, бүт барын, биягын бүт барын жаптык. Жок, мейли, жасалды. Ана укса, кайрат, до конца. Дана могу мыйзамсыз участоктор боюнча эмне чара көрөт? Эми аны мая өзүнөн сурап. Маалыматыңыз барбы сиздин? Жок, менин маалыматым. Элдер айтып аткан мыйзам сатылып атат, бир участокты 3-төн 4 кишиге сатып атат деген боюнча маалыматыңыз барбы байке? Жок. Бар, билети калп эле жок. Андай жок. Маалыматы жок. Маалыматы бар. Эжекем, сиз ошону айтып коңузчу, бияга маалыматым жок деп атат эми кишине. Жок, маалыматы бар. Бул потому что эшиктин алдында отурат. Кире бериш жерде отурат. Мен калпты сүйлөгөн жокмун. Азыр мына менин өзүмдүн участогумду кайнежемдин атында. Ошо сенин участогуң эмес дейт. Ал кайсы участокты айтып атасың дейт. Ал кайнежемдин атында болсо деле мен жашайм да ал жерде. Менин участогумда. Зато биз үй салабыз. Буга ошо өкмөттүн үйүндө жашап аткан жерибиз жок. Охранник болсо да өкмөттүн үйүндө жашайт. Председателдин сол колу бунузу, тигиниз да бунуз да Мунарбек болсо оң колу. Эми эмне дейбиз эми? Баары эле алып, сатып кетип атат. Азыр айтып 25 жылдан бери участоктардын ээси жок дейт. Ошолорду арендага берип атабыз дейт. Арендага бергени мененчи буларчы сатып салган алар. Сатат, кайра элдер ызылдап келет. Документи бүткөдү деп. Сатылган учурлар болот. Болуп атат. Болгон үчүн ошон үчүн элдер ызылдап келип атат бияка. Бул баласы, тиги охранниктин баласы бул. Дети ошол охранник менен булардын баарын тили бир, председатель, охранник. Тили бир, баарын тили бир. Көрдүңүзбү азыр мени кандай кылып атат? Сен баарын чабыштырып атасың деп атат. Мен чабыштырганым элдин башын топтоп суу чыгардык, биз таза сууну. Дагы жаңы неме койдук, эмне эле? Трансформатор койдук. Эми ушумо зымдар жок столболордочу. Ушу зымдарды коюп бергиле деп ызылдап атабыз. Жолду оңдогула деп атабыз. Тешиктерди жамагыла деп атабыз. Мына могул жерге болсо, могул сарайды болсо куруп алган. Бул сарай, негизи бул участок неменин сарай экен. Ким эле? Шабаева Гүлбара деген эженин участогу экен бул участокчу. Могул участок салыптырган. Эми бул участокты келгенде өзүм барып бустуруп трактор менен сүздүрүп алдырып салам деди. Азыр деле ал башка бирөөнүн эле жерине салып алганбы? Ооба, бул негизи бирок менин участогум деп айтканда, жана Чолпон деген келинчегичи, ошого үй салышкан вообще-то берге. Анан үй салып баратып эле бул сарай болуп кетти, мал сарайчы. Болду ошол. Мал сарай болуп кетти дагы. Анан бул ээси чыкты, ызылдап келди, анан кайра малдарын бүт жок кылды. Моякта тайлары бар, жана жылкылары. Ошо жылкыларына азыр баласы келип карап турат. Буларга, короче, чара көрүлүш керек да. Бул жаңылык деген бул биздин үнүбүз элге жетиш керек, анан УКМК башчысына жетиш керек. Бу жерде мыйзамсыз жерлер сатылып атат. Кандай айтсам, бул жерлердин деле ээлери бар да, өлүп калса деле бир баласы бар, бир тууганы бар дегендей да. Анан бул председателибиз деле жакшы иштебей атат. Азыр охранниңизди көрдүңүз, кайра мага жала жаап коюп атат да. Потому что булардын баардыгын тили бир, Мунарбектин, баласынын. Бул жерде буларга табакташ толтура. Атын атазам, просто азыр олардан атын атабай эле коеюн. Ушу Мунарбек менен эле председательди кармасаңар эле калган өзү эле чыгат, чукулупчу. Өзү эле чыгат орду менен. Просто ордуна коюш керек, биякта жерди сатпаш керек, бу жерде жолду оңдош керек. Ошо элден карыз болгон карыздарын бериш керек, биздин эшибизге чужой адам келбеш керек да. Келип алып Мунарбекти көрдүңбү? Мен буга түшө албай атам, чалсам албай жатат, жооп бербей жатат. Биз деген участогубузду албай атабыз, же акчабызды албай атабыз, же документибизди албай атабыз деп жүргөн ызылдаган ошончо да. Анан ошого чара көрүлсө жакшы болмок негизичи. То есть баягы сатылса да мыйзам менен өз ээлери ар бир өз орду менен тартипке келиш керек деп атасыз. Конечно, өзүнүн ээсинде, мисалы мен алдым бу участокты, мага документальный бүт өткөзүп бериш керек. Акчаны алгандан кийин да. Бүт документти менен өткөзүп бериш керек. Анан болду, дальше кандай кылат, эмне кылат өзү билет. Мен буларга деле мен деле жамандыгым жок бул кишилергечи. Булардын деле мага жамандыгы жок. Болгону ошо эми баягы элдерге зыяны тийип атат, не только жанагы жашы өткөн эжелер келип атат бияка, баламдын участогун бербей атат, акчасын алып алып, акчасын бербей атат дейт. Булар чалышса алышпайт экен. Телефон өчүрүп салат экен Мунарбек. Акча алганга чейин элеби, алышпайт экен. Жер алганга чейин булар акча алып коет экен, алдын ала азада так алып коюшат экен. 2000, 3000 ушундай кылып алып коюшат экен да, болду. Дальше ана монтип зыңкытып үйлөр сала берет экен. Могу үйдү да салды. Ушул үйдү фундаменти эле бар болчу. Ушуну салып туруп эле анан кийин сатып салды $27,000. Бирок бул участок бул тынчтыктыкы деп айтты. Кандай эле бунун баласынын участогу боло берет дейм да, баары жок эле. Бүт жагы элеби?
Буякта деген 7-көчөдө, анан 11-көчөдө да участок сатып Лалофого чыгарган экен. Анан элдер көргөнү келсе, сразу задаток бериңиз дептир да, жерди көрсөтпөй элечи. Канча берейин десе, 3000 бериңиз, 4000 бериңиз деп айтыптыр. Ошо элдер өзү мага чалды. Сен деген группанын админи экенсиң. Мен уюшту админи болсом. Мен просто элди топтоп атам, бизге таза суу чыкканга эле топтоп атам. Болду ошол дедим. Десем ошо жөнүндө маалымат берип коеюн, ошол тынчтык деп айтты. Жанакы баласы. Баласын айтты, ошону айтты, чын. Анан айттым, эжеке, мен ал эженин сөйлөп аткан сөзүн запись кылып алгам, эртең мага да керек болуп калат депчи. Бирок ал записи телефонум толуп калып эле өчүп кетпесе эле билбейм. Бирок ушул жактан участок көргөзүптү, сол жактанчы, баягы центральный көчөдөн ылдый баратканда сол жактан көргөзүптү. 8-участок көчө, анан 11-көчөдөн көргөзүптүр участоктарды. Анан мынияктан да көргөзүптүр. Анан могу участокты дагы талашып атыптыр. Бунун кызыл китеби меники, бул силердики эмес деп бул участокты талашып атыптыр. А бирок бул участок Гүлбара деген эженики, Шабаева деген. Моусу мал сарай турган, Могу экөөчү. Экөө. Азыр эми бизге чындык эле керек, чындыгындачы. Баягы ар күнүн акылын жебеш керек да. Конечно, чара көрүлүш керек. Чара көрүлүш керек бул баягы мыйзамсыз саткан үчүн. Эми бул деген дача болсо деле, зато биякта элдер көбөйүп атат акырындан. Элдер көбөйсө дагы баягы жети дубандан келип атабыз да эмичи. Бир тараптуу эмеспиз да, эми жети дубандан келген кыргыздарбыз. Болгону чара көрүлүш керек. Ушундай жакшы адамдардын акызын жеп, өзүнүн баягы жаманатын, огош беттер жаманаты кылып атат да буларчы. Болду ошол. Жатындашым баласы мен тааныбайм, мен билбейм деди го. Даже Мунарбектин атасынан таанды го. Мен Мунарбектин баласы эмесмин, мен аны тааныбайм деп. Зато үйүнө кирип кетти да. Мына ошо элден жыйнап алган акчасына монтип эле заңгыратып үй салып, даже мына менин бир тууган бөлөмдүн дагы Кербенди айта берейин, Кербендин базардын ээсинен 17500гө расписка берип түрмөдөн чыккан. Албай эле тиги акчасын деле бербей туугандык эмени үзүп атпайбы? Алар уяттуу кишилер тиги эме кылып атат да. Мына Ызы Чууду көрдүң. Биякта мындай да, көпчүлүгү тиги жанагы эме эки бөлүнчү болгон. Тиги Мунарбекке жан тарткандары көпчүлүк, андан азчылык жана чындык истегендер биртке азыраак болуп атпайбы? Мына мен келбей жатып, дачага мен биринчи жолу келдим. Мен 3 жылдан бери информацияны билишет булар. Мени тааныбаса зато атымды билет да. Мына ушинтип кантип болсун, тиги бирөөдөн эле акысын алып, анан деген тиги төлөбөй качып, анан ата журтун сатып, ошака чейин туугандарына чейин иштетип барган ушу чындыкпы? Мен ойлойм, тиги урматтуу президентибиз азыр Нуркожоевичке эме ГКН председатели генерал полковник тиги Ташиев Камча Кыдыршаевичка жетип, ушу бир чара көрүп, ушундан таянак чыгарып, элдерди тынч жашоого мындай мыйзам түрүндө тиги жер алып, жер сата турган тиги бир тартипке келтирип, чара көрөт деген тиги ойдомун. Ошол акыркы тиги эмем, үмүтүм, тиги бул тиги негизи 11 жолу тиги мошенничество менен иш козголгон, тиги акыркысы чыкканы 22-жылы тиги 4,5 айда крупно 1,5 миллион алып 7 ай розыскта жүрүп анан чыккан. Анан мына өзүңөр көрдүңөр, баласы мени тааныбайт, атасы да мени тааныбайт, мен буларга эч ким эмесмин. Мына ушул далил да, башка эмне. Текстилдиктеги жагдай боюнча жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Ысык Ата филиалына кайрылдык. Жакпы? Ассаламу алейкум. Урсат байке, журналисттер, Кайрат Кенжебаев. Стоп беспредел медиапортал. Текстилдик дача боюнча суроолор бар эле. Ким жооп берет? Мыйзамсыз каттоолор, мыйзам жер сатуулар болуп атат деп кечээ күнү мурда күнү воскресенье күнү элдер чогулду. Ошоктон төрагасына Орускен Владимир Павлович, анан жана Мунарбек деген бирөө бар дейт. Ошолорго карата жер сатып атышат, жерлерди ала албай атабыз деп бир 20-30 адам нааразычылыгын билдирди да. Анан кантип катталып атат, эмне бар, 700 участка бар дейт. Анын ичинен азыр фактически 500 эле кишиники такталган, 200-нүкү жок дейт да. Кандай кылып каттоодон өтүп атат ошол турган маалымат бар? Жок, ал дачалардын текстилдиктин көбү жана система регистрацияны убагында өчүшкөн, кээ бирөөсү да.
Алардын укугу бизде уже катталган 2002-2003 жылдары катталган. Кээ бир катталбай калгандары жана жер мунапысы чыкпады. Ошонун негизинде членский книжкалар болсо, өзлөрүнүн чечимдери менен айыл өкмөткө барып, айыл өкмөтү ошолордун атына чечим чыгарып берип атышат. Бизге келип регистрация кылып атышат. Баары эле мыйзамда болот дейсиз. Мыйзамды деп эсептеп каттап берип атат алардын укуктары. Кайсы перечень документти айтып коесузбу ошо? Конкреттүү кайсы документ? Бизге айыл өкмөтүнүн чечими менен келип атышат. Айыл өкмөт чечими өзүнүн мурдакы жана китепчеси. Айыл өкмөтүнүн чечимине келгенге чейин алар өзлөрүнүн ички чечимдерин чыгарышат. Анын председатель өзү чыгарып берет. Анан айыл өкмөтү чечим чыгарып берсе, ошо чечимди биз каттап беребиз. Момундай ызы чуу менен көйгөй менен кайрылыштыкпы буга чейин? Бизге именно текстилиштиктен эч ким келген жок. Менин билишимче. Может, директорго келгендир, мага лично эч ким келген жок. Буга чейин эч ким каттап эле келди, баары эле мыйзамда. Эми текстилиштик бизде райондо эң мындай таза дача деп биз текстилиштикти эсептейбиз да. Эң тазабы? Анан алардын ички маселесин мен айта албайм чын. Кандай болот мен айта албайм. Биз аны билбейбиз да. Бизге келгендер мага да келишпейт, через прием зал келишет, тапшырышат, кайра ошол жактан регистрация кылып алып кетишет. Эч кандай көйгөй жок азыркы күнгө чейин. Эми мен бүгүнкү күндө именно текстилиштик менен мага лично мен эч ким кайрылганы жок да. Жок, госрегистрде эч кандай көйгөй жок. Көйгөй жок. Бир да текстилиштиктен жана каттата албайтам, таба албайтам деп келгендер болгондо го. Эми келгендер мүмкүн директорго келсе керек, мүмкүн приемга келсе керек. Анын өзүнүн аты чыкпаса, башка киши катталса, биз аларга официальный отказын бергенбиз баарына колдоруна. Анткени мындай да, жана 2002-2003 жылы система регистрация болгондо, мисалы башка кишинин аты катталып калса, азыркы эми алардын обществосунун өзүнүн уставы бар экен да. 5 жыл, 3 жылдын ичинде ошол эки мүчөсү келип бакчасын жанагы өзүнүн положенный акчаларын төлөбөсө, булар башка кишиге берип койгонго өзлөрүнүн уставынын негизинде бере берет экен. Анан жер мунапысы менен может ошол кишилер келип каттап кеткендер болгондур. Бирок эгер биякта ошол кишинин мурдакы система регистрация катталган кишинин укугу катталып турса, биз ага официальный отказ берип атабыз аларга. Мурдакы катталып турса, жаңы келгенде деле. Биз ага мунапыс менен келсе деле отказ кылып бергенбиз. Анткени уже тиги кишинин укугу биякта катталып турат. Ошондой эле случай, башка мындай случайлар жок. Эң таза, эң жакшы. Эми менин баамда эң мындай таза ошол эки текстилиштик эле болчу да. Анан эми билбейм, силер айтсаңар азыр таң калып атам да. Эч кандай көйгөй менен кайрылбапты буга чейин, Эми мага лично эч ким кайрылган жок. Может, директорго киришсе, мен аны айта албайм так. Бул райондук мамлекеттик каттоо кызматына андай көйгөй менен чогулуп келишкен жок. Келишкен жок. Элдери чогулуп бизге келген жок. Атын айтпайсызбы? Андаш Марс Зарылбекович, директордун орунбасары. Марс Зарылбекович. Орунбасарысы. Биз экинчи тарап Жамалкан Үмүталиеванын туугандары Мунарбек Үмүталиев жана башкалар менен баарлаштык. Алар төмөндөгү жагдайларга кенен токтолушту. 25-жылы 22 декабрь күнү эртең менен саат 8-дерде ошол ТикТокко анан Инстаграмга Мотуевке заказ бериптир да. Менин бир тууганым Мунарбек менен Астра $11,000 алтынын алып бербей жүрөт деп. Анан мени Кербен базарындагы контейнеримдин арендасын 15 жылдан бери бербей алып жүрөт деп чыгарыптыр. Анын баары калп. Мынакей, мен 2017 жылы ушул сиңдиме контейнердин акчасын да бергем. Кербен базарынын директору алгыстын көөсү жок, бала чакасы жок, сенин балдарың бар, тиги багат, буга бердик контейнерди деп туруп оформить этип берген. Мынакей ушул сиңдиме мен оформить этип бергем. Эч кандай анын контейнеринин акчасын алган эмесмин, өзү алып жүрөт. Кербен базарына барсаңар, кимге оформлен экенин баары ошол жерден билет. 17 жылы мен оформить этип, анан ошого берип таштап кеткем. Менин бул Үмүталиева Жамалкан деген сиңдим менин бир тууганым. Мындан мен 1 сом да карзым жок. Наоборот, мен контейнердин акчасын да бергем, контейнерин да бергем. Наоборот, бул сиңдим мага өзү билет канча миң доллар карыз экенин. Ошентип эме уят кылып туруп чыгарды да, бул эмне деген бир тууган да. Анан тиги Мунарбек менен Астра дейт. Астра келини болот, эң кенже инимдин аялы Мунарбек деген менин эң кенже иним. Анын эч кандай $11,000 алтыны болгон эмес.
бир туугандардын баары билет. Ал эним менен келинимдин бир сом да карызы жок. Мен мындай эметип айта алам да. Ошо Мотоев туура эмес чыгарган үчүн мынакей биз ага мен заявление жаздым. Заявление жазгандан кийин Мотоев ошонун баарын снимать этип, эмеден тиктоктордун баарын өчүрдү. Эме кылыпчы. Мына азыр сот аягына чейин чыга элек. Ошол следовательдер чакырып эме кылгандан кийин Мотоев ошол эменин баарын интернеттен өчүрдү. Ошон үчүн мен мындай уверенный айта алам. Бул сиңдимен эч кандай биздин бир туугандардын карызы жок деп айта алам да. Бул эмне себептен мындай ошо кыскайып кетесиз? Эмнеге мындай мамиледе? Эми бул баарыбыз биз өзү 11 тууганбыз. Эми 11 туугандын бирөөү жаман болуш керек да. Анын бардыгы жаман болбош керек да. Бир тууган менен катташпайт, бир туугандын балдары менен катташпайт. Баарын кыйратам, ойротом, сени өлтүрөм деп эле баягы эмесин чыгара берет да. Эми кандай десем, баягы заарын чачып эле кыргызча айтканда баары менен урушуп. Мына азыр айылда жашайт, айылдагы менден кийинки иним дагы ырак болуп каза болуп калган. Ошонун семьясына дагы тынчтык бербейт. Анын балдарын да кичине эле жолдон өтүп койсун, милиция чакырып, алар да бизге телефон аркылуу билгизип турат да. Ушинтип милиция чакырды, бизди ыйлатты, тигинтип деп. Бул мен өзүм түшүнбөйм. Бул уже 60ка келип калды. 60та десек болот. Эми 60та ушундай акыл эсин бир жыйнап, ушундай бир туугандарга мамиле жасаганын мен түшүнбөйм өзүм. Өзүм суроо берем да, эмне үчүн ушул кыз ушундай болуп калды деп жооп таба албайм. Эми 11 туугандын бир экөө жаман болсун, мейли мен жаман болоюн, Мунарбек жаман болсун. Калган бир туугандар, бир туугандын балдары менен, мынакей айылдагы бир тууганын баласы ушул жакта иштейт, анын начальниктерине чейин барып, муну кимиси кайсыл жерде жашап атса, баарына барып тийишип, заявление жазып, уже канча жолу заявление жазды. Мунун заявлениясын эч ким карабай атат. Чындык жок, калп эле көрүнгөн жерге, Аламинский районго барып да канча заявление жазды. Мына тиги Марат деген иним, кызыңды сен мага берем дедиң эле, бербедиң деп бул менен да каршы. Ушундай бир болбогон сөздөрдү айтып, бир туугандардан чыгып калды да, эми жалгыз калды. Биринчи маселе боюнча ошол текстилиштеги дачадагы жерлер боюнча болуп атат. Сиз негизи ошол бирөөлөргө саттыңыз беле же кандай? Ошол сизде көп участок алган, сатып атат деген сөз болуп атат. Ушуну биз тастыктап кетсеңиз өзүңүз кандай болду деген эмне болуп атат? Мен бул текстильщик дачасында 2006 жылы бир канча жер участоктарын сатып алганмын. Анан ошол жерлерге быйыл 10 жылдын болуп калыптыр алгандымачы. Анан ал жерге балдарыма үй салдым. Анан ашык жазын саттым. Азыр данный время дагы мындай келип калат. Мындай батыраак сата турган кишилер болуп калат. Алып коем, кайра сатам. Мен бул жерде эч кандай мыйзам бузуулар жокку деп ойлойм. Тиbe деген. Мен акчага алып атам, сатып атам. Ошо былтыр саттык, 5-6 участок саттык. Эми биз ал мыйзамдуу сатылды. Бүт договор купли-продажасы. Анан ошол жерде 1-2 ошо мен эжеме окшогон кошуналар бар, көрө албастар. Анан ошолор эле сатты, койду деп эле ушинтип дагы жалган жалаларды жаап эле ушинтип неме кылып атат. Мен эми качандыр бир туура эмес иштерди кылсам, ал үчүн мен өз убагында жазамды алгам. Ал убактар өткөн, кеткен. Азыркы могу текстильщикке мен эч кандай немем жок. Жерлер боюнча мен тиешем жок. Ал жерде өзүнүн правлениясы бар, председатели бар. Мен ал жерге бар болгону гана колуман келген жардамдарды берем. Мына мисалы үчүн жакында суу чыгарды. Сууга шлангаларын алып келип, бүт баарына жардам бердим. Техника жагынан жардам бердим. Бочкаларды алып келип койгонго чейин жардам бердим. Бүт ушу өзүмөн колдон келген эле жардам берем. Зато что мен ал жерде 2 баламды үй салды. Алардын деле ошо ар бир үйдө суу чыгып, шарттар болушуна мен көмөгүмү көрсөтүп эле келатам. Ошол жакында дачага кире бериш жерде өткөндө детский площадка кылыш керек деди. Ага деле чуркап, документтерин баарын жасатып, договорлорун түстүрүп жардам бердим. А так
эми элчилик жанагы кыргыздар айтмакчы ит үрө берет, кербен жүрө берет дейт. Бир эки ит үрө берет экен, кербен жүрө берет экен. Эми агалардын оозун эч ким тие албайт экен. Анан кийин мыйзам бускан болсом ошо сотко беришсин. Аны дагы көрө жатарбыз. Азыр эч бир адам мыйзамсыз эчтеке кылбайт деп ойлойм ал. Айтарым. Бүт турган эжеңиздин жамалткан жерин койгон дооматтар. Дооматтар калпта, ошо калп болгон себептен ошо Жамалкан эжем Мотуев бул фактысын далилдеп берише албады. Берише албагандан Мотуев азыркы кезде айласынан ошо Instagram, TikToктон алды. Мотуевдин иши жакында тергөө сотко өткөрүп берилди. Анан ошо эми сот процессин жакында болот деп атат ушу жумада. Анан кийин анын жыйынтыгы да чыгат да. Ошо эсли Мотуев деле оңой олтон журналист эмес деп ойлойм. Эсли ал өзүнүкү туура болуп, фактысы бар болгондо ал киши албайт эле, значит, тиги фактысы жок, калп нерселерди айтып чыгарган үчүн ошо Мотуевдин заказы 30 000 сом экен, 30 000 сом төлөп койсо ар бир адамды каралап, фактысы барбы жокпу чыгара берет экен, ошол айтарым. Соттошуп атасыздар? Азыркы кезде соттошуп атабыз. Да, кошумчаңыз бар ошо. Асанов эле сизди көрө албай аткан адамдар сизге жала жабып атат деп ойлойсузбу, текстилиште мисалы? Ал жерде мага жала жабып аткан өзү бир эки эле аял бар. Основной мен основной 80-90% эл колдойт. Мисалы үчүн кече ошо суу чыгардык. Элге коюмду союп берип, тамагымды кылып берип, суусундугун неме кылып берип, бир дагы досум бар, Талант деген ажы. Ал экөөбүз элдин батасын алып эле, немесин алып эле элге каршы эч кандай неме кылган жокпуз. Эл үчүн колубуздан келген кызматты кылып атабыз. Аны ошол жерде кол кошуналардын баардыгы тастыктап бере алат. Ошол кезде ошол жүргүзүлгөн мероприятиялар бүт тартылган кайрат. Бизде бүт фактылар бар да. Ошо. Мен кошумчам Үмөталиев Мунарбекке мына ИЦтен алынган тиги справка, бул 12 жолу мошенничество менен кирип чыккан. Акыркы жолпусунда акча таппай мен атамдын үйүн тиги берип өткөрүп тиги эмеден чыккан, СИЗОдон. Алдык реклама берген. Бул сатылып тиги рекламада акысы жетмешетте бул далил түрдө мен бул үйдү кайра өзүм сатып алганмын. Технический паспорты да бар, купли-продажа деп, бул эч кандай мага жөн эле берилип калган үй эмес. Мен муну кызылдай акчам менен тиги сатып алганмын. Госрегистрден тиги текшерсе болот. Андан башка мына тиги Мотуевка бергенди чычалашып сотко берип атат. Мен апама сатып берген алтындын баардыгы апам ооруп Мунарбектикинде жатканда асыра чечип алган. Ошо менен мага кайта берген эмес. 1 жылдын ичинде то сейфи бузулуп калып, то акчасын сейфинин ачкычын таппай ушинтип жүрүшкөн. Азыркы түндө ушул набор базар басы 340 000. Базар 1 грамм алтын 8 000ден болуп атканда. Анан Мунарбектин мындай жакшы жорогу бар. Ким каршы мына 17 кишиге тиги эме списогун көрдүң. 17 кишиге тиги эмеси бар. Участок карсы бар. Анан мына ушинтип ким көрүнгөнгө расписка берип, анан кутулуп жүрөт. Распискаларын бүт бардыгын мен тактап чыгарып койгом. Муну сотко барса дагы мен далилдеп бергенге тиги кудуретим жетет. Ар бир распискаларын мен ошо элдердин колунан алып тартып алгам. Анан мына мен соттошуп жүргөндө мен үйүмө деген кайнижесин балдарын тиги прописка кылып чыкпай жүргөндө анда дагы соттошконмун. Ошол соттошкондо ушул Талай деген байке буга адвокат болуп мага каршы иштеген. Азыр деген мына эми тиги айла жок экен, ооруга байланыштуу мына тиги эмеде
ден соолугу начар, ушул кишиге дагы мына 16 кой карыз. Анан тиги астрасы болсо тиги эчтекени билбейт, потому что астраны деген ушул эме кылыш керек. Если тергөө органдары да башта тиги тергелсе, астраны Мбанкынан распечатка алып, ошол кайсы жактан канча акча түшөт, аны кантип таап атат. Эч кимиси эч жакта иштешпейт. Анан мына айткан жанагы жалпылап айтып кетсеңиз, бул сиз баягы улам эме эметип сизге ошондо бул иниңиз же туугандарыңызга карыз акчаны бербейт да ошону айтып. ооба. Булар деген мен Москвада иштеп жүргөндө булар бүт бардыгы менден карыз сурашып, келгенде беребиз, кокуй тиги акчаңды эмне кармап жатырың дешип атып, бүт акча алышып, мына мен бүт бардык банковский переводторума чейин бар. Мен сотко барганда мунун бардыгын далилдеп тиги колумдагы документтер менен тиги банктын дүмүрчөктөрү менен тиги далилдегенге кудуретим жетет. Канча суммасы? Ар бири болуп, бардыгы болуп ошондо Гавар деген 21.182.000 доллар плюс 7.000 рубль. Мунарбек деген мындай эле документи менен караганда 3.300 доллар, еще плюс тиги Аламединский эмеге ровдга түшүп, анда дагы мошенничество менен түшкөндө анда эчекеси жок, кол менен акчалай тиги 4.000 доллар бергенмин. Ошонун бардыгы биригип 7.300. Андан башка майда мындай эсептелбеген толтур акчалар бар. Анын бардыгы негизги талап 33.000 доллар коет. Ооба, мына даже апамдын жылдыгы болуп атканда караванга мына тиги место получения банка деп кербендеп турат. Ошол жактан дагы 1000 доллар салганмын. А мына тиги ошол дака тиги эмелердин бардыгы бар. Мына даже үйдү сатып кетип атканда мына Ленинский ровддан Бусурманкулов Талгат деген менден 2000 долларды Мунарбектин карсы деп алган. Менде распискасы бар. Ушунун бардыгы эле далил болотпу? Анан мына азыр өзүң эле мына чалып көрдүм, 17 кишини баш аягы, бул бакта 17 эмес, 22 киши. Өзүнүн мына тиги эмелер тиги мындай семейный жолдоштору Алтынай менен Сагын дегенге да 13.000 карыз, Гүлзат Азаматка 250.000 карыз. Анан еще дагы айтып баса айтып кете турган, мен тиги 3-чү агамдын баласынан инвалид 1-чи группа ушул Уметалиев Аскарга дагы жер алып, тиги кайра саткан, ошону дагы тиги эки буту тиги баспаган баланы дагы ушулар ушинтип акча кылыш үчүн эме кылган. Мына өзүң көрдүң, мына ушу список менен текшерип чалып көрдүм. Тиги мендеги маалыматтын бардыгы тактала турган маалымат. Мен булар чылап колумда бир кагазы жок, анан тиги жандалбастап тиги калп эле эме кылган жокмун. Мен сотко барабы, тиги Верховный сотко барабы, ошонун баарын далилдегенге кудуретим жетет. Анан сотко бердик деп атат. Кайсы сотко берсиңер жана? Первомайский. Эмне боюнча берет? Мен булардын аброюна шек келтирген эмесмин. Ага чейин эле мына TikToктон деле көрдүм да, бул биринчи жолу эле чыккан эмес. TikToкту мен сага көрсөттүмбү? TikTokто деле чыгып аферист, мошенница деп жүргөн. Анан Гаварга келсек, Гавар мына тиги 70 таяп акыл эсин чогултар кезде саксаңдап тиги тууган урктун баарын бүлүндүргөн, башында бүлүндүргөн ушул үйдүн өтүп кетишине да ушул себеп, потому что үйдүн документин мен Гаварга бергем. Бул деген ошол тиги менин макулдугум жок, башкалардын макулдугу жок, ошол тиги үйдү каалагандай калчаптоо тиги Каныбекеме берип, Каныбеке менен анандай алып деген мына тиги Мунарбектин тынчтыгына берип, аягында айылга уят болуп, үй сатылып, анан мен ал үйдү тиги өз акчама сатып алганмын. Айылдагылар деле билет. Гавар айылга бара албайт, потому что деген ошол карызды сурай баштаганда апам өлгөндөн кийин 1 суткадан кийин качып кеткен. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин бара албайт. Анан айылдын эмелери деле тактап берет. Анан тиги бул ага чейин деле мына Кербен базарында 15 жыл иштеп жүргөндө Кербенге тиги Марат келбеси мас болуп, мен мындай бир тууганым жок деп 13 жыл катташкан эмес. Анан азыр кантип катташып эти чыдап, ана бир тууганмын деп атат, тиги ал өзүнүн уятына. Убагында тиги кайын журту менен дагы тиги катышпай келген, аны себебин өзү жакшы билет.
тиги эмеде төркүн деген сөздүн тиги маанисин түшүнбөйт, ошон үчүн төркүнүнө бара албайт. Тиги мындай эме дегенди билбейт го. Бул тууган туушкан кудалар деген сөздү түшүнбөйт, ошон үчүн тиги 70-ке келсе деле ошо уят болгусу келип атат. Мен ушунун баардыгын аргасыздан буларга тиги сөздөрүнө жеткизе албаганым үчүн гана ушул тиги жыйынтыкка келип, мына мен силерге кайрылып отурам. Коштоңуз болду? Болду.